Ewia wamo amayate ensemu a ekoso ewo meyi afane nyina dabre so sawia Maa Akos menima bedwafo so yeji edwa na yede Akoma mu nsem dwumade no ebramo ene eyebo ja Akoma efe ene yede eyebo ja ye ane ene ye fiada enu ntie ene ebebubu enu ntie bomodia na hwia ibra Facebook live Akoma 87.9 FM Facebook live Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM YouTube Akoma 879 FM YouTube Akoma 879 FM shene so ema me se Prisla every year ejina so ena Buahima Anita wono so ejina so say good afternoon man konkonsa family good afternoon Buahima ena Donko Isaac or good afternoon Akoma FM good afternoon yame ensha papa Apeti Elizabeth na je say wono so ejina so enunti mo so betumi aba Facebook live Akoma 87.9 FM Facebook Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM na ehon so wabomodian na wa subscribe brain so a wumia adoma ne so a bell na ewo ho no na wamia so ntitam no so a you will get notified na je say also what to me asha link no ede ama afofro fans of Akoma FM yenua bema aduana ba wode atoso fans of Akoma mu nsem was time aso sanso and a charity foundation and also aduana ba de atoso ejene Benjamin was time aso Abigail ese time aso Hegabema ese time aso Adia Pena ese time aso Emmanuela Adams ese time aso na je say obi ese time as fans of Mama Akosua dan so odiato was time no aso enti time na so say no ni nyina ene say wo be comment na fe wakosua na wa share ede amaye Maa Akos great family Akoma FM was time no aso enunti bomodia na share yenko YouTube Robert Befi wajina so was good afternoon Mama Akos I'm watching you live from Brazil yame show Margaret Konedu good afternoon Maa Akos good afternoon Maggie and Livina TVGH was say we are ready here okay I know and also and Dokas Obona was good afternoon Mama Akos Bashiru Isa was say I'm Bashir watching you live the show and Zakia Samid was good afternoon everyone we thank God it's Friday yeah thank God it's Friday Emmanuel Adams was say hi my jo so da Margaret Konedu ejina so nyame enshaw oti so ejina so ebe na bibia etumi aye kama ewie de meka chewa no se emma wani emre obi ahunyade emma wani emre obi ahunyade obi ewa wasie na me ye Kristoni na me sorry me bompa na me sorry me kompai bo na me sorry me kan Bible enso hia ne nyame de meni me mabedi kra eho eden nanso si o mun show abrante ya watie Akoma papa ya watie asori kra me hu se papa no kobida papa no kra wo ma afode papa no kra so won to tight nanso ye say to tight se be ya wadwuma be konkan tutu so odudu papa won to be me na me to nanso papa no nya na nya ne ho me classmate no nya na wonya ne ho abrante we me ma me wo no me ni neboti pen na me ye adwumade kura che no se me hwata ma me so ye himra che kwa ye adwuma na me ba na me kukuru na me so na me yesei enso abrante mi hu se da bi otifio wonya adwumade se de me ye ibi nanso ye yie na wo ye yie me pa wo chew wunnim ba bia wonya ne sika free o se Akoma FM wode banu yefo na hunya de wudi abomodia na hwe wawrade na nyankropɔ no a ebehirawo enche na de wonya ye ni nyina no na efre ne nsa ye weska pi ya wo mu sika free wo mu nsem wo magya pade free wo mu nsem wo mu niema hodo pi omo ye free wo mu nsem a ene wonom edi hia wuhunu bi da kranti wonti bi abakosam da ti wonim ba bia wonya ne sika ne free ya na nti ema wani mre ode bone yefo na wo bi ahonyade
bomodia na hwe wurade na eye adwumaden na menim sese de etie bia Akoma FM Akoma FM kosua adwuma we mi kosua enfie du na me de bewie da be na me ba ye master na me nso me pacha wo master no a wo hye na se na wanye ska no wono nso kohye wo biase enfie du okohye wo biase enfie num okohye wo biase enfie mienu de ehia ne atobo entoboase kwantia eye musuo nyame ensha papa ene awiai nemom ye ba no de na wa wonim say first story no eye piwak natural and afei grow fine black tonic wonom ena so yasten piwak natural and the 3p garlic mixture aba ena no ye ne yenua ba dan aboaten e di Akoma na wo studio say on your mame mame adwoa frempoma ena yedi komo na ye frɛ Daniel Kankam ye bema no a na Dina Boaten accuse no wo phone so ma wo kire nsemu eduru ba bie no na akwai sɛ wo se ye to yensa ade frɛ yenua bema Daniel Kankam wode hye se fiada no kwa na menyi ni mema ni bi hyebo a wo mo ma na anopai na Daniel Kankam ne nabusua ne maame aba na Dina Boaten o maame ene ne wofa o monso Akoma FM enunti maame to sempa enfama Dina Boaten ene wiei na yentie de bekoso Dina memo ha na pom te sen ena no wutumi kwato nso hwe no o nyame adu ukotweroi wutumi twere pa wujide ba mehwe o se me name Akos say wasama numonyam a eba me de best we the best send me nyame ensha papa me pacho Daniel Kankam ni ono me ma no ani ka no oni really Akoma FM you know ija homa no so one tie asamo eti be makatachi say na tena fiam o ma metete wo no wo hwa wo maame no maame tete wo be makatachi say ni ewo fia wo ma wo yade a wo maame afonso wo am wakopra wo twa hwe ye no ono a hey bema wo mozos na wo ye dai mo say wo ye be memu Dina awie Maa Akos we de buy aboko Akoma FM na ye de buy no me uncle mo say mo e mai nyini emfa kwase ho na ye nkoka mo ma ase ho a na ye nkoka e na ye ntimi nso nkohya ase ho nka wa bra e be kan no nti o say ma etifo no nso hu say yaba but ye koka wa ase ho nti feedback bia mo de beba amomate yes mo woni complainant batwan wona maame na ede asem no ebaye batwan okay enti ensem say no ya na enwanwa ebia Akoma FM ya Kankam ba ye wasema Akos bisi ye wasema me asemu a Dina beka ye de sa asemu de ma me mpacho me pese me accuse no me de kwase ho na yakoka na eya menta anti free complainant ho e ba no say but because of adano ne kasemu no obubo odin bi and me na me pese me boni din wo obubo odin bi nti because of a din na obubo ye no me na no nso sebio ye nipa kese wa ha no nti on pese afi ye beka na ne ho asem cry because oboni dia mo bia hu say Akoma FM nti o say on pese ebekọ akofa ayibia be nti ono aka say to ni neti asem ni so nti o mo nhwe na ye nka wase o before asem no beba no o maame ye ne aye maame adwoa frempoma wodi asem no beba no mo kwati mpanimfo like mo afanto mpanimfo anim bia ye pese ye di asem no ko ba bi sei ekoka ama mpanimfo amakwan na mo tabri ye na mo de ba ya na Mpacho yedi ono se asam no no ne uncle na e ba ya ebusuafo beji mi nti ono ne uncle na edikoto nanim edikoto ne uncle Akoma FM ne uncle no friend no so omma ba bia mi pa bia no
me fan kwani ti ono ne uncle no ono ne uncle no ye di asem ne koto nanim nti ye di koto nanim se nka on frɛ no ne enka ofie se be ya enkofa sembiamba ne enka ne asumdwem ene ekɔ ne uncle no so wa frɛ ono ne maame a omuso omumma ne machi na o uncle na ye ka no ho asem no de ye bo ne din aye mpese ye bo ne din biem no ote asem no ana mpacha onu de man kan kire no mpacha ti de ohun ya no samo de aba wujidi mpacha na no de ka na se oni nyina egumitiri mu mpacha okay na enti no Akoma FM na ase ho na yakɔ akɔka enti yɛn fansɛm no nyina nto hɔ no na ɛdeɛ na ɔpɛsɛ ɔnyɛ ma wɔ mu hunu me de ba yɛ nyina ne sɛ kwase abuo no obu me ni ncheche mu bia kwase abuo no obu me sɛ okofa obi enne Ghana hakrasa ono obi twempra 2 months kra ne sɛ ugyan na Ghana mrase o sɛ utimi esum no na okɔ woni me atena for 7 good years me ba na okɔ 6 years August no onya 6 years nti ontimi ne ment na ho onne me ngo na ofa me nsi ho na onko ware obi me de Matias sese wa ware nti min kasa on ware nipa no na me de onko onsum me na me nkom baby mpatwan jo bema gagam mama na pomute se awie yi nyagopo adom me mpatwa wa na no ye no kasa ye no anase wo kakra na wo penny wadawo ma mia Daniel Kofi kankam na no no mo ne me ye de kasa ye no kasa ye no okay obeya ka akasem awie yi woti bi ame pacho wie de okan na matini na we are not saying ame pacho one thing say de me ya no ni na say one o say on me uncle e ko kasai but say be point of correction enya me uncle enya me uncle Akoma FM onimu uncle enya me busuani no it's like ya fa ne say papa pani na say bibi wa yetimi ye de ko kache ne nya uncle okay ono down che nti ma ko say o se nya ne uncle me o papa no de ne bai say ne wofa ene ye to me ba ni di papa ni begina ho asa ofa ono ni ofa enti se onne obeka senya ni anka na che se ono wotutu anoma ho de be kire ye enti me ba no ono so nti ase wo ba bi nti no woka no wo se papa na wo de be kire wo mo se wo anka no wono na wono so asam ne ba e wo kosi ne so ti papa no wonim ne ba bi yin na ne se papa no menim no menim de pa Akoma FM na odi asem ni kosi ni so no de ha me ni an se sebi ye be ma na je awale ye na issue na esi ni na no me nti se ne papa e wo me no ma na se bia ne papa e wo involved of that issue ni mu ono ne papa so de kosu bia na sif se maka bia kire odo ankasa papa oh in that moment ne kura na me de me uncle na all kano e kofi ono ye kofi o se ye koto abofra ne din me won videos ni that moment na 6 years na all kano no sa adana ne de tu abofra ne din ni videos ni de e wo sisi ya me de mi ka se ina ma me uncle na all kano de Akoma FM asem na de aba ina ho de ni that time so me mpam wo me mpam me no na de ete me mpam na wa wo se wo ye de utu efre me nchen fine manya dia wose me bia me try say me because anya bia me no wo ba ina ma me enwoma kra wo di firi oni ane me nyoma na me sade nyoma nya de e de ko be bia wo de wo kotena no ka du ko eni a me na me ye de me twa ka de e de ma cause me peni ye me ni me say me ni wunja me pam wa na wo so we de utu ni na to sabio me ko fie o e ko srawo e di akra ne sika de e de ma e ye se de wo se me nya de e de ma ni na so ni na ndanche problem na aba wo ni me try say me fresh software enim no bra ye to akra ni din na software ni wo bi ne ye de ye to akra ni din no me friend say o mra bi ama software ni tutu ni nine free wo krom jaache e ma software ni ba bibia me ma mete ne behin software ni betra me am dem a say bi me no ba wa ye da dem wo no me ye tiesie say bia ko ni akos ene me ma me ne software ni abeka say ma software no ka say ma bibia su twae ama me aso na ko ja software ni kwan after me na bo na me ye de me ni odi me ni ba ye TNT ni say bi me software no ene na wo sunti na ma me ye de ehu software no edi me dia ye me papa preocupe okay edi me de me say software na ka say Akoma FM ni wo about me wo ne me ma me ye de entem because me ni die me ni boni bia wo di me ka say bia ma pama wa na say bia ma ye o say okay ina ni atwo etu ka say kwa ha da no lockdown minim kwan fa so a say bi ko twie ska no minim
sebi ko amo mane se o ne mother ascending ne sika se muntu because o maame ene unuanom etete no me pacho ne maame sika na o kan ne ya ono no school hu sika na o kan ti se sika ne krampo no na o maame me dan na boate maame se ne bi ma ne nua friend ya cha no enti enye edan hu sika na o ye o de maame Maa Akos mpacho bisan se edan hu sika edan na menya dan bi so on first kama me Maa Akos me sisi bisan se oko ha dan me ne ko ha dan oko ha dan me ka obi no ko tuaka afro ne maame ase ne sika ma anye bia ko ha dan me hu dan oko han kama me na ko tuaka na so oni mo edan na so una ko letena boy na anye bia kama witness because o maame ni wo me no mi na ko ha dan no e was say kama me witness of that you know me nim dan no ni nya se wo so ko no sebi me de unyoma ko ni nya me na me pe ka e wo ne be yu kromu a na e de ko e sebi e was say me na me ko jao ma me nim na ko ye ntin dan mi se me ni boni se me ni na jan nti ma sesa me ni oma e ko wonu ko na ntem ko sisi aka say 1 year ni ona me ka say edan ya me ko ha ye no me na me di paint ye de ma wo boa sebi enye paint mama tie se enye me kra na me di paint kra ma wa carpet said me na me talk carpet ma o and they also benti fine we so want to be ashu me de me nka se to me fine me na me koto fine de edi ma o empa wo da so kra me na me de mpa ne de edi ma o multi tv me na me de ma o TV flash screen me na me de ma o TV ni se kra me sa be fa foforo asa de si wo ma o isa me ka se bisa ne se on fa be ma nko dem wo da on ka kire me man pa to bisa so wo be chi se me ni be ma e wo dem te se de me de me ni kro twa wi si akon hu se wo ne oba ate no opa on si on kan tema na se be on ka se on fa be ma nko dem wo da me na wo kasa de ntia be kasa se mama de ntia be kasa se what beginning on ankasa ba Steven ya ankasa ba na akra no 6 years okasa ti akra kasa pa otimi ba me fie akra no timi ka chem se ma da ya na ma di watem me se anya hwe the same time krisi akra no kwa kasa se ohu se papa bi onso papa bi ba e be dwale wo ho the same time dwale no kwa ye kire omutimi yini free paso omutimi yini pa free paso e did to from wase hu se na ma ebutu ama obi gina nechi akra no okasa onya krasa Marcos onya krasa Marcos you cut everything short no to cut everything short no say the work can me ban kwa me hu ni sa to cut everything short on fa be ma me wura jema me ban oba me we can say kra do so ma kra ne ma enti wo ọmọ akrani wa no wa dia na ne se akrani kwa no ma me se 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 ya me claim abofra no e ma ne ko kase me dwama fonti me ti de nipa na me ne bada no me na ba e de amount abofra no otimi ba no otimi ba no Friday na Sunday anumre na ma ba be fa no ina de emi ya nya se ono da na ne ba me menchen e was so kofie me ko hwe no me kwa na da na no oni fie 11:30 sabe na ne wo ho that time ya no na me ni because me ka se me jano okay me mo na manesi me jano because odo na asesa no nyoma de akọ ina se bi nya ati onya ya bon pass na me betu ensem ne ya de ya wale enti anya ya adun se bia obi ja obi ana se obi ya de okay it's not na munya ye jabi de enti e ba me firi onya se na me wo na beyin no na me wo na beyin no na dana ni yi ni wo nya ba de ma meti no me fred dana se dana me di usika ma wo afro se me diska kra ba se bia me twadwa ne kra po ma abofra ne kra ye oyiye ma ne kra di anya bia se wonya bi ye de edi da menchen a o se sebio ye chiri kokko a ye ni na aba o ma menchen na o mra wo chen wo baabi a oni wo ma metena na sabre na wo so akọ han wo na me nko han dan ntira te hen data na me ti baabi a me ma me ye de eti no se bia wase de wo ma me de ye ne ntino ono so se sure se bia wo beba ho me pacho onu ti na me pacho de me ma me de ye no onu ti mi nim de na me ma me de ye no onu ti na me ma so fu free ni kromo ye de e ba be ka asem no we de se ma me no ene se dan ye e ba se oni ma na dan ye de kura ye nka no kura wo nyankopon anim ye nyina wo ha bia kwa sole obianka nyanko no kura wo nyankopon na ke ye de na o ka say adenti na me o ma me mu didi mabusuafo atama ma ko so tie ma record akoba che mabusuafo enda wanka ena no o ka wanka ono na ka kire me wanka o ka kire say ono na ka kire me say so o ka kire me say de me ma me aye di ni na say bi akoba che na busuafo
ma me ka say Akos me no nya wo wa record ya ko bo che sa no ka kire me ono na ka kire me na say be me no nya wo statement mu no ka ye de krampo na te say be me no we kasa na say bo ka kire o ma me ma me ka kire say me no ma me ka che ma me say me mbuwa me ma me kan che me na be fa we de embra e den ofre me sister ba ko ka che ni say me de on wale me biem nti o mo me fa me eno ya bre ban me kwa na me nim asem konti wo sa na me sister ne friend me sister no so ne number wa ha me pese me ne beto ato wa ha nti na pese ye kwa ase wo ye kwa ase wo e betimi afre obia because asem ameka bia me wani pa no se ba ko de wo so yi no because wo ba no 6 years obema e na otimi akoka che wo papa se be me bi back dem anu mo yi ne na yi na to from na mo nya ne sa mami wo nya sa Maa Akos ofa be ban ko okay wo nu na bi Maa Akos some person of friend when sister no ne ba no ko second ofa be man ko ofa be man ko na she dem mo okay we dia ya friend ye wan no dia me ne bada no okay hello me ma ha ba yo ajua we dia assemble ne pesa wo boy na wo clear ne ma yen woni dina boaten Akos one ne da ne ba be na boaten aya kan se me kon de ma wiya usa ya wo kon ne da ma wiya aya yo ne ba be smart na Akoma Bismarck me ba cho woni ne ba Bismarck ne da ai Akos ne wo ba Bismarck bi na da Bismarck ya ko da wo kwasra no da bia one ne da bia na bi wo na bi akoda ne nchen ne woko lebi wo ha ne ma no akoda ne nchen nti enye da bia na de da le wo ba Bismarck ne wanya fie sen ase no o ko 6 years onyanya akola me ba o se afi no akosan 15 years onyanya akola afi no ko 15 years mama maybe say na say okay me pa cho jina so ma me bisa no mama Akoma Daniel no me pa cho Dana me be fie na mama to Akos no mama say me no na ejina me fra Akos mama be 11:30 no me ba na Akos ya to the gate na credo door ni mo no 11:30 na me jina woni na mama onya na me fra Akos mama na Akos mama no ha no na Akos mama ni ya that time na Akos ba be me fie na oba fie na woni fie a me be bo gate ni mo na ya di credo atum no be 11:30 me fra Akos saa wa mfa me fra ma wo na me fra Akos mama ade a chi na Akos ka kire me say sister bi wo fie ni inside wo ina okọ ne dem so go hwe TV abra wo dem TV e den e wo dem wo enya wo gina wo bi na me fra Akos mama ni chawo ni chade me ti wo me de itinu ka Akos ko hebi Akos so ti ba ma ha be hebi intere de wo ti ba me so to da na se wa ko so ya ono ti ba me ha be re ono ti ko no ko re intere de anti that day na me flow na na ejina o na Akos o dem wa na o wo fie wa credo dem na se na oni fie o fie mi kan be na credo na me no ujina Akos gate na no me free Akos mama me ba o na me free Akos mama na gate o to the credo to me gate no oni fie me flow na me free Akos mama bo na manye na 11:30 ono that time na Akos no no wa yenfa me say me ni wono no emu fia no to kwa yankofo di ane ma wo mu we fia no be se ma ne program be se ma me o si oni ovi kase e di nipa na fia wo timi ko anansa kwa se ko ko di 3 days de e ko ya dia no ovi kase nti ni bo han ti anu de ko adamfo no kwa ya ma nipa no yo si ko sia da sa to aso sa ya ma me no asa de ko nti o ma no atna wa no ya bibi ya ma nipa no aba ni Akos ye ni sana hono no ba sia no di enta ja me ko ye program ni no aka ne mi nim ta okoda da bi de me hu ni okay me da se ne pese ya clear no because ensem bi a ekoso no na ye nti ase papa nti oba adwo nyame ensha papa na de minti ase ne se ye se enkoda ntwantro ye se enkoda wo mu ntwantro akoda ka asemu a na chese eye no krenti mi nim die nti a wo ba 6 years metumi akwa ka cha papa se eye mi ngonwa se da ne begina ha akora afi na akora no enyini ba wo betimi atwa ntro kese sei e di ato wankasa wo yafunu mu ba eso akora no onim se asem no waka ne tra so di gu manim ase o
but obano and I will send that because sisi asam de ya can be bia sisi amebano obenya effect also because anya no kre se onfa bema enkofia onfa ya wonka akra no because akra no nya akra eyede na akra no se bema bedwale wo edwaye eyede na bema be hu se obedwale onfa bema nkofia da mi ja akra no ho so onfa bema efi se 1 year ni okon han dan a o ma me nchen no 1 year oba da on ma me nchen because o bra me nchen o ma me nchen da bisa se 1 year no ba cho 1 year eno se wo ba wo fie ma no to wan ka se wo ni komo dabio ni komo e mo ta na wo se ko enye sa first day odi ba me fie obehwe bebi akwa na ye de ete oba na me ye aduane ama na Sunday Sunday ni me ye aduane se bia Steven betima co school Monday no dey ye oba still na me ye wan fa ni sakra so ade ni kura se bia me twumo ko na se me ye bibi se wanye sa ina okotra dem no so no e pa tumiti okotra dem no wanye bibia onye se me ye still ni wi na obetra na me bisa se kwan so na o se o na obehwe bebi abofa na ye de ete ono ano ina mkoja ne kwan that day na mkoja ne kwan na me twi phone send me me friend no ebisa se we do fear na say on do fear me friend is our father because say we all free one about or class say or ba be Steven here there eti no eti me try say me friend is our fa na me mo Steven die or die na me ko ni fie na credo here there edem abla onu here there eni fie na ono so aka so okoda ono so o na me person adan na oba no wo so a enti se wo tu adan na wo anfa akra na nkro na wo ja me ma be ma me nya ne ma no se Daniel beka abrante na ote wo no se wo petrofo wo hia bonsam a wo koche bonsam na hia na che no really wo pe bonsam na hia Daniel a che no so wo ka asem ne se wo ka sa hweso no ahwe fom ahabamu no beto wani won ka do woni wiase a wote enti bra wo ma me ma skana root no me nya kwani na koye me ni bebi na koye enti me hu ya se wo be han wo dan na me si a ye fa kwani ko vikande ho na ben me na me ni omu matron no so na wo school enti se me ko school kra metimi eja no school na me pon ba ma be fan because me ni matron no ye madamfo o se da okope school amakra no enti me hu ya se okope school e no kra school no okope ne dan no han ye no e wo ho na o se be ya de bia akra no be fa bus enti oni akra na ko stay ho minka chen so me di akra no menti onti meja akra na ma no so obeka no kore onyame anim a minka chen se meja akra na ma no but adano wakase wono na ya akra no bibia wo dwane wo bone pampers wono aduane kora ma no na wo hye edem ma wo wa Daniel kasa yenyina ekwa asole yenyina ekwa asole nsem na wo ka no ka me obi ka because of me ankanti because of me ankunti ensem ni bi o ha na me pese se de ono agu ni wani ma ase no onim se me na ogu mani ma ase me pese obi ahu the differences between me and ono enti nsem bi o no ma me nka wa ha mi mama asem begu nani ma ase enti de da na pese o ka bia o ka nyina de o ka nyina kosi se okay wo ma che me da mi de ma be hu so wo de wani mani krotwa wi se wo ni oba na te enti da mi sa wo ni wo ja me enti su mi na me nko na woni ni nya mama tie ni nya ne se na wo so nya na oba akotena mama ni nya ne se da na boate menini nkontokwa mempamo no ina menka se ye jai onu wo me bra menche o ma menche ina se bo oba na so a wo kase me no oba na ti no oba na wo kase me ni me wale me wale obi a wan kasa oba nti no oba na ye de e wo menche ono ne ba o hye abofra no mama ka de ba ko mama ka de ba ko sebi me baba won che wo mama won che mama tie me wo mama won che wo mama se odu ko school na me teku ni me senfo ya de enka won that means wo mama pa che se me ni oba ne de eni wo because sebi ya tu akwadi di no ya tu akwadi di no na ni mama wo obi e pa cho tie me mama tie ma ya tu akwadi di no e pa cho ya tu akwadi di no na ne mami wo obi ina sisi anso no abofra dana owo memenchen abibia sikura se bi me dana me wona o me de o me hwede de efiri memenchen enti ka efe kra se bi ma wale dana kra mpo a uni wo kwan se bi ka wo betwe dana de efiri memenchen ma se un se sisi no mama wona pa chen de ma wale abofra no mo accuse me e ma obe accuse no one no accuse ni two enti se won so oba no wan pe bibi anya mfa ho a ebia se Nigeria musician ni kuna bo ne kuno mama ka efe se ka mama be frame se oh mama
Dana ye mobile money o enti se bi o pese o di ko school enti daddy me sure o de work kakra support na me ma won kan kure obi anu o ti mi ka bi bia de chebe enye mema nom dodo na ma o si mi nya school ni ko support o mo yire no wo si mi nya school ni ko mama mimi na onemete mi na mi do die eti dan na no ani komo so ma wo de no ko wo de nkomo bia ma wo bua ma wo ka kire mi ka bi bia me koto forms na me friend am se Daniel ma koto forms am pese me ye onu kwa e discourage me say obi a wo afi na obekọ school betete akora enti ade nti na wonya adwuma ne emfa nhwa akora na me so obetwa me dia mekọ school no ampa so because school na covid ne bai fun na woto ma me woje ne fun sedienti say ye V class woje ne fun so de ba classes ni me di ba classes ni woje ne fun so man say me go say okọ school da phone na ekita no phone ekita ni sisi o de ba ase no okoto phone me ni ne koto phone no me na disca ba e sika so wona to ma na wona na koto ko ja me tie oni na koto phone phone okoto na phone sika na ekita na 5 million ene ko phone o say 7 million ama o say phone ya 7 million me no na nam e wo say me ye de source na wo ye de to phone because minim de phone o de akwa ina me bi sika ye de source to phone ye de e de ma o e ti imagine say me no ti bone ana say bia me no kokon to kwa say me no ti bone okay eti me mpa me menya 5 million say me no me man okay ma wo ti we say me no wa mobile money na wo na me no ya ka mobile money na wo yes wo na man is me na man is come mobile money na o ji no o tu su e wi ati no ji ni sika mobile money na no ye no o tu su wo mobile money ni abi people da wa mama ni e so che mi tu su mobile money e bo so me sun ya no wa check sika no no le ba che no o tu su eti no se mi so le na ko tina kwa no pesca se bi pesca da ya ja e no o tu su abla mi mo hwe e ma sika ni ya pasa o ka chere me say mobile money ni nya so ndi ati o o ka chere me say ni nya so endi achi okay o say mobile ye free wo ma o de mana ni si no yeah mobile money transaction ni sika no me fa ma o transfer na me ye ne de me mfa na me sese me disca ne kwa de se 2 cedi kwa na me nya me de betwa susu mama me wiase no mama mama me wiase no mama me wiase a me ye no me wiase me o djuma say ya me ka say for 1 na for 2 o se me ka cho say bia fa we ya we ye for mobile money na me bie ma no me ka cho say tutu ma ko say e bi o say credit na wo ka say ma ko say di na chi a ye betia me na bo say ti me dia ma say me nyina say mama ni nyina say ono o say ma wale me wale ye say do ono twemprado mama le ba je no me wale ye say do ono twemprado o le ba je me wale say do ono twemprado eti ono na ofa be ma me fia me ma ba abla oni fie enti se wuwu nya no me bisale se ba mama me ni problem wo ba sa mama you know ana wo ba compensate ni mama ni na ne se e ba ni nya se me mpamo no ne be ni na me ne ye de eti ina o se sa onyo magu wo ina o cross ni se bi ye kaka ni abo anya ye de wale me mpamo ina o se sa onyo manyi na ye de no ka se ni ma me si mi suba nyi nti o ma na wale na ka mi bebi sa ka ma na no si wo se wo ma me ka tell da ban ma me akonya ma me wo ma me si ni suba nyi nti wo ware me pacho mama enya ne na me ni tra wo de ma ni ka se ni o si ka kire me tie why na ka kire wo Daniel na ka ye why na ka kire Daniel mi ni ma me do na nsan ya ni ma me ma me otiwe say mimi suba nyi nti o ma ne wale me Daniel wanka mama bisane say mama bisane say mama bisane say me ne try na me ma mo obi me ne na tie so abua o ye tu fu so abua na me ko time da ben na me ma me bisane say me ne time me time before san ma me hu no da ben na me ma me be ka chem se ni suba nye me na me wo ti o enti se suba nya me na me hu se suba nye enya me ma me o ti ba bi no be se ne wo na wo ka kire me say mama wo na me ka so na ka ye mama o ti de wo ka no mama point point in a point say mimi ono ni suba nya do tija no 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 nim de ni suba de enye suba ye de atemidie kasa wofof no ke kachem no ena mu fa me na mu tie you no me tiba hwe TV so eche na me hu say how osifa kasa ni nia no na me hu say one said osifa kasa first one na wo se me ma me se me ne da omenyem no mama o say statement no because mama me ka ono ka chem say
me maame se so no ni me ne da obenyem fine akra na ye wo ne ba asase so onyem ye na akra ne ba asase so wa na ye hwa akra no wo so akra gitum se me hwa akra ne ma ne buru obia so se dia wo start hwe ne sa na me ye wo ma me ba ye no wo ma me so se me wu ni wo me frɛ ne ka kyɛn se me ba ma wu e two options so we se me maame ese mama ne nda ba wo maame so se me ka kyɛn ne se me wu ni wo o maame so ka kyɛn se wo be eti o mu ni dia no wa ne ye fa eti o mu ni dia no wa ne ye fa ye be hwɛ de be fa ne de na mo maame mra maame memo ha wo na wa yi ni wa se be ni okay wo ne dai na atena pen ni na atena pen okay ebra wo ba Daniel ekohu dan na no wo de ne be chia me oni nsemu na me hu ye okay ana oba me na mo store room ahe ense na otum be da ho ma fa ne sa me ba no me ne ye kama eti be kwa oni ye ti kama nyina obedwom be da wo onyi nse me na me wedi edi my hospital card me na me ko tuton kwala ne me nyina fe ade e ma no wo ye me be hwe no me di kakra be hwe no ye ti kama okay ani nye echi ni ma pe wu ya kwotena su ye bo a eno so kwa me mentan ko ho enti dani bi na wo mu frem na me ko ye ti me ko na ese ntokwasam na me siesie se omu ntwa so okay na mu twa so na me ba fi emu na akire kura ansa na papa ni wu na chi na se ye gidan na on betena me so na oni ne bae wo ge na ma me di me wo ye kama ma fa wo sa ba me ko nkwala mienu e ma ya te so no amienu omo so eni na danfo no ba kokoro no ne didi e bibia okay ti eni ni nya se na emri bi dani bi na ono le pra ya che apra e wo fie ho enti ono na pra na me ba me na ba ko e didi na ne ba no hwie emu no gu wotesen enti ono pa so opra mo no wa ampra ana me ba no me kache we se hweda na apra wa ampra emu no ana me be kachem se ma tai enka enya hwemi ameye nam wa be yesen enti na ba kono so ono onimu okay enti ono sole ye na opie no hu se mo no na danfo pan no enti ya na owura ho dana me se ko hwe emu a wa ampra okay na se me be ne bufu me ba no sa adenti na kana me akasa okay na wa fi na chi akana me se we ono onim se ono me akasa enti me be bufu me pa kasa oh me wura ko dana ni be dia na pana makọ dini makọ hia ni kra se rade nsta no eti ma me su dana pa sa me be me ne te onye sada ene na dan na betete me ne me bantem ni osugu me so se me tete one ne bantem ma me sugu me so ni wa so kasa o so one ne ba ne kasa man ka bi na me hyedem ono o hyedem okay wan ka bi man ka bi o hyedem yes sa no ko hyedem se me one plan na me oba ko hyedem ti me be na akoma me be na ko tese o tete asade ya tete ne bi na me se ntesa na me kwa man kan kire no ono hu na se ono ne ye frint ko dem ko kan mama mami ncho de kaka ni no se mami ti me baby sama me question bi the question din kan ne say ebra sa emu pra no wakasa akasa ba ye no de ye me ya adoka ya me yem se no so ka kire ne say friends day a oba Daniel de ne ba chi a wo no na wo ka se wo ye ka ya ye ya wo be soa obayi niema ma me neste be bade dim ni de kira me mane nya ne ko totade we edu ento ka se me nhye na du me pese me hu se o kan sa kire ya me me se no me ni no na me ni ne kura da na me ni no enti me bayi na wo so alaka bi ge yi so alaka ba no e ketua kokura bi ketua bi enti me ni me se me be kura ne ge no so me ni me se me ba ne ge no enti me se we so wan no se e na danfo enti me so ni nya na ti man kan wo hwe enti da kesi ba ye na we ye me sanam me be kura me wo so no okra no me ta me hu first kan ka se bi apa pa kwa so eniema eso man ka hwe ni nya ti asomdwi mu so ye ne ti asomdwi mu na se wo tuma ya sama me be ni mintem atete ma me kasa de na no de because ni nyina echi no se first day no kra no hu no na wo feel say oso adaka nti o yo ba no kaya ye kra no se wo be hu sa wo ba ne girl a wona ne tie wo tuwa betena fie ni mu atena enti ntokwa na aba na aka se first day me hu no na me ka se wo ye me ba ye ne kaya ya anu da ni no na me ka kire no
Gabia no ne ti na say I say ensam no on what to crack I say me chechem say me ne nte bone na me hu no sa kwan no mantumi ampamo nya nna mu a me ne reta say asem kire bi na me kire that's on no ene we e be kasa so na ka kire ne to na be ka kire ma anyo ne ka kire me wo kana me hyedem oh wo kana o na me hyedem because I me in fact ma busama say me ya wanyo ba sa abre no ofata wo ba no mama enyesa mama what is it mama enyesa who say de me maame won akos obia ni minyo ni maame won say masi ka say timi bukesa me bie ma no ntie one it is issue crap on the bar me maame ni akos mama tio akos me penance ba issue crap the bar ono ni me maame ntem kra me frɛ sofo say me maame kra ye ne bone anase bi ono kra ye me maame bone kra sofo ni mfiri jache emra no be ka say bi sofo no me papa no because me sofo no o fa ka free jache na e dey buy e be ka asem no e ma ni nyaso na mko ja sofo ne kan sofo han ka ama one day about twice okay ma me ne ma me nwie e wono de mate ase oso o kan okay de to so mienu me pa cha wo ka che wo ben se mane ne ababa yi na biem wo ne da wo benyam ma me nya bi da me nka bi kurada ma ne ba ne kan ne ba no mi ne ba ne kan mama okosku enti se bi wo kosku a wo we waju se bi on konyem ena se bi minu na tie su ebu a me no wo a me hwa akora no ti mi hwe abofra me suro nyi sen wo ma woda mi timi ma obi ma woda wo se me hwe obi ma woda me wo akasa jitu mi se me hwe akora ne kama enti mi suro nyi sen wo ka se mu nto Daniel so enti mi obi a metima hwe akora na mi suro nyi sen wo enti mu ka se mu nto Daniel so me woda dia mama me woda dia is different ma wo a wakasa jitu mi se me hwe akora no enti mi sa wo second time na ayeden ozada no okaya ko si se wa se yen wa se de adana okaya ko si se nyo na bo mma mi twa na ohu mi nyina mi twa adana okaya ai adana okaya o si o papa mi asima me kai ni nyan se mo pa me ka che ne se sebio akosi bie no ka che me se me mabuno ama na twa entisa me bono ama ni collapse a entisa na sebi obi a wo ma me kutu akwa wuye me no na free esu yebo a ekọ na wonyale na mo me tie ni wo ye de wo twa shufo ma me na efre me ma me do call Pramso hospital etu sebi wo ka che me sebi a wo twa dia na that means adina yes sir ya wo twa shufo me ba ya asade focus an yetu o wo twa shufo na ye wo otwa obi cha na ewuo obi cha na ewuo won anim entisa anya yare papa mi emem edia de na wo wase bayi baya ofo sa oya na enye wo mpe obaye no enye atikama mate de na ha me ne say sade ba ko toilet kura odi besuwa mo bia nkora de bia aka egu samba papa yi amfa toilet na nkotu ngwa akwala be ka egu nkora nka egu toilet be 3 times bisa no ani one year de sikoro mo so we peja kotu egu no kese je kwie egu ansa em se dan na nyasa mi ko didwa edwa banchi ne body ansa na ono banchi na bibia ye wi ansa na obeta ase so oka fufuo no me na me bibia wo fie ho so efe wo ye bibia me be ye bibia me ni maduane yo so me ye aduane ono betima ka se me ni maduane ye me na me bibia ko di dwaye dwane bia nsia na ne maame be kasa se me mitimi ye nkwa na ono awofu ama me enti ne maame na awofu ama na oba na owan fa na wo ye nkwa ma maame wofu be sa na ne maame be kai ai me bisa ye no kre me hu de oka wa maame no afufu am na oda mama wa maame mo afufu ma wo fa to wo nkwa fe yase da me ne maame tu ni na si fe yase da me se o maame enwo afufu ma me wo fe yase no mama me wo fe yase ni maame e ma oda ina me fa ma da ku bia maame mo afufu ma wo fa to wo nkwa mu da me de nipa de wuchi okwadua ne wayi na America salet ye mama ono maame ka se ni maame se me de madam fufu ba ja chi bedidi sebi me madam fu bia ni wa wadidi wo
what did you say ayesa enti se me fam adafo o meka se se me fam adafo bi o beka se entro na bia basa cause madafo bi anu a obetiti bi basa wase be wo ya de no otumi to mo ni anwa efrin kan no to bi da kase la mama ka se ma mucho mama ka se mucho mi ye nipa bia o mama respect me mama mi ye nipa bia o Christmas bia no ebedu Christmas am bitimi to mo no 5 no so the same 5 ni kase bia be 2 point something mi bi ma o eyi bi ma o obusan for it is someone me beto bibia ma wa eye emo no beto oto any drink ma ni nana no nti onto mu mesi ho e ma mu ni ma wo ma me nkosa mu ni bi wan to Daniel me ma me be samu be samu Daniel me ma me be samu because no wa ban enya sema ambanti na ubeka me ma be go bi animasi me na me hwe wo me go bi animasi me na me hwe wo ame no wote wa sia me ame hwe wo no wote na wo ma me be to gya na ma me free ba bia be de abese bi na wo ni oba yitie wo ma me na top panties wo to brace na be na to bibia de man every enkran man no mama on say okasa no osaka bibi say Christmas na me 50 cedis na e de man say bi mitimi to coat ma me ba 2 million na me wo mama 50 cedis debi o ma me say we sika 50 cedis debi ono so ka say e do Christmas and ma 50 cedis no correct Maa Akos say no correct 50 cedis o se to de ope 50 cedis Christmas wo ni enkran no anasa wo nko mama ni kura bi anim se de me atade kura de atade ye de sha agbofra ye to ne sen enye tire ye me wanwa se wo mo ba mi to coat ma me ba be 2 point ma bi say to coat na ni to coat ni mama ni na kwanche Christmas ya mi to coat to money nyoma bebre me ya wa say mama tie mi to coat eto nyoma se me ni abofra ni be di Christmas ina wo frame me say wo be say abofra ni be di Christmas wo mi ntimi ntwa no enye yi na me say dia wo be say o di akran di Christmas dia say bebe o ti ni bebe ameti no e kwan bi anwa ntimi di abofra ni be de ebe ma wo ina me di me kodi dwa foforo ina me di de ede ma wo mi di akran coat ni nya de kan say wo de mesire wa empobo bibia say mesire wa Sunday wo she na tade a sha picture ne fa send me o ka kire me say oni data up to now picture number the same time the Christmas ni wie na me be fa kwa no e di na ko school ma e de Christmas ni wie e di Christmas ni wie na me be fa na e de akoso a the court na e hye ni yan up to now down now o di be si court no down ni wo ni wo sisi America say abla court ni kwa na e wo mo je adenti na wo se e basa okay e adenti na wo se basa obeyi na no na me se ba de hia me no so ma me obeyi ene waseba ene obeyi na me bisa se one edie nana ehaw wase beyi ho me pa cho mo manen kasara mintie ne de na no nsinwiasa me de na me hu ne se obetna de na menini ni asem bia na mmiri bi na me ba no okọ school we ni ko school na bo beye 8% na we me beye ba se ma friend na on fa me friend so wa kate phone e se o me ho okọ school on minus the chime bi si a me na baby sam me friend na kate phone na me beye oye wor am sa nya abotre ento ono ba ye no oba betna pa okonya se adenka bibia jata se oni nige na se ontwa so ntimidie eno so ba ko ena ne ba no so no akwa na owo na kasa no o fie wa jisa me be ni dwale no ki be ni be dwale akwala no okotola tina me be ni ho a ebesu ama obi akohwie bi na hu se wa ya kwadwefo de mi hu no ena apraso a ma obe memeti wono edan me nsi enwie na nto tas ntum se ma ye nti wo na ye tu de so pete so a na ntete wa pra kaka ma obe pra no me fi edem be ba no na fanyinam te esa na me so ma fa pra fanyinam ne sen wa ampra kwanke ye ma enukure ni me da me ma no kwa no ka se ni me ba no kwa mo pra no mo pra ya me sa pra ene ono ka se edi madase mo ye aho pra fo ni bia mo ye ahia te se ade no ade ni uwie kwa wo se odi ni kakra ena meka enti do no na tiwe timi ni ni we require aya minim se eno ano no timi me fan kwa akiri a minim se wa plan se bia me ntimo okay me da se ma me wonyi ni se me ebia wo hwe obayi wo hwe ababayi dan na kra bia na wo kra wo mfata me ba no na se wasan ya betre fia wo san nye me ye bia enu nti na bia de wo beye bia no
enso wani maame da bi oh me pena sam ona Because kasa maame, na kasa no me me so- ni asem me ye ono ani student. before no mama tie hwɛ mati wo school me me bana no onko school no onko school mam better on am start school mati dan na ni betuma aka ne kwatre me mam better on am start school mama ono ne kokokoko na ɔde ne magu ya akonnwam ɔde ne magu akonnwam ne ma ye finya no de afra ɛna me frɛ dana sɛ dana bra me bɛyɛ ɔpɛw enti me so ɔbɛyɛ konfa ɔpɛw asɛ na ɔkyerɛ ne chiwade enti wɔ sɛ ma sɛ ye ka de woni me mama hasem be go bia nyuma wɔ basket a ye ka de woni ni hunya de bana wɔ basket a ayɛ fi wɔ mu a fa hyɛ mu na ɛmu me tuufo kama oso wate na me sɛ obi hu abɔnte pɛtɛɛ okay yanko so obi hu na wo na abɔnte fɛfɛfɛ no bɛba wo dɛm na ɛnya koraa na me tuufo na so wate me nim sɛ bia ma yɛ bibia ma yɛ nyina aso me ne wote kama okay na me ne te kama okay enti wase ba fra o ka cho se bia wo ba ne se wo kunu se bia wo de niema de aye fi ni yenye fi nyina gu ayi akonyam tutu ma me de ofra me ka cha me se masenior ma me yi egu akonyam amobɔ asema ma se ka cha me ni se ne ba ni se masenior me no me di ya okakra sebi Akos enyo fiti wana enyo fiti wana sebi me ni ko esu ebu a mama wotie esu ebu a no de ntia ayi ne be ade kon ka awie me fafom se masse be ka ne kwa wonim bisanse mete wona me skwa no man kwa chima obi o ye kwadofo obetimi asoa no mama aseni se na me ntɔ ne ma na wo soa ne ma kwa chima wo pra wo fie me pra a ma asese me ye kwadwo obi o ye kwadofo bi enu obekɔ chima kɔ ye ya ɛna no na wo kunu ka sɛ wo pra wo pɛ so wo twitwi adwaye na me bisa sɛ won ka ne ko so wo ba bia na o ma me ka bi kura da se me maka bi anya ko mama nyame ne kura ni mo ye asɛm bi wɔ wana sɛ eni adanse ya ye twa bi ede tale won ɛne sɛn yinya ne sɛ nwie na no ne me ye wo esu ye bo a no ɛho susu na ɔde kɔ me maame wa wɔ pra ya wo gya mo ne wɔ hɔ no one sebi me no ɛkwan afa so a ɔde bɛtena esu ye bo a abɔfa ne yale wɔ gyache afi no obeka tintintin mi so me ba ese maka ma enti mama ninya ne sɛ wo gya na ne wo ninya ne sɛ sebi me na me do ba hɔ me na me do ba esu ye bo a hɔ enti sɛ bi wo kɔ ba bi kra da me hu kra na woni wa me responsible sɛ wo sɛ me take care sɛ bia wo he ana sɛ bia woni na wo kɔ school ebo be something me minim sɛ wa pon be 7 no o mbaye me twe phone frɛ wo sa o ka kyem sɛ dia ba asɛm na wo pɛ sɛ wo kɔ da wadanfo bi kyɛ wo candy na me sɛ course yenye ne sa woni me net sisi bibie sisi a wo fa wa o munim sɛ de me yɛ de sifa siti o munim sɛ me nyi pabone ni because me nyi pabone ni akomo ma me sɛ bia me no le ba ne yɛ de e metena enti bi ma wo kɔ da ba bia bia me nkwa me so me yɛ de da enti bibie obi a me sro fa ka na yɛ de e bra oni me bufuo kasa wo fofo na me so na ha me because bibi sisi a me ho bɛkye me na me kɔ me maame wo ɛkɔbɔ na ma ne se na Akos ayɛ ha me di na me ha because me ntimi nda bibi ne sisi a me ho bɛ de e bɛkyere me ona pa che okay because me na ti wo so odana dafo ana se na ye wo se bi a Akos ya ka kyerɛ me se on ba fie akɔda na danfo sabre na bibia si fie na ntɔkwa bibia si fie bibia si fie no eta ferry on say dwen me bo kwa traffic wo panti bedu krom no na me nya ka me friend ne so ye pon bia me ne neba ye gina wo san ye nya ka me nya ka be si asu ye bo na me nya ka na me friend am sedan ne me nya ka nti sa ne te dia madamfo no kra gina wo pa ne ne nkasa na me kwa akɔda no wo wo se daabi me wo ka daabi na ma madamfo kwa mi ko fie okay man koda ba bia mi ko fie nti nya se bi a wo kokoda ba man koda ba bia mami sa entokwa yi a eba me nti me ho ase unim me hu ne se ejina ade ba akoso se aware anasa relationship ebe so a sex a play part se mu nhia mu a ete se enamfo anamo ye se enuanom munyi ni se sex ya na mo like ya se marriage without consummation enye marriage munyi ni se sex ya na enkoso wo montem because we say ni maame sesa me ne da wo benyem we so say me maame se bia so se bia nya adompani fo manimu a me kwati mu emre me kwati ewu enu ti mu na no enu na akwakofa confusion we nyina de aba ama da ni nya ne se me no nete ina maame akọ edi wa ko school sebi me no ko school odi wa ko school no bibi happy sisi ya obeka chem se mama o school e de abo
ina already so me ba won chen so a me ba won chen a o de ho ka me me nipa bi a o me ba won chen na o de ho ka me ntimi for so se bi a chincha me for so no ada na sese ni se na makoda me ba bi ubisa no de ha no nti o de ho ka me okay o ko school me ko bi mi se ni ma me ni na ko school o me ma ni ma me de na ko school enti no o de ho ka me ntimi for so no mintimi for so because that moment no no yes anya na de na ko school mintimi for so no ina emu kra no se me bura efie sisi ya na me ko wura hall a no asore free hall akotra bedroom aje se mitimi tra hall o sa no da me ko no na manfo ye de chat ni nya se we otimi ka se bia fa oba no e ma wo uncle ne bra eti ha me ti de bia me mia be na Steven na be bia me gate no na me wura hall wa na no return to bedroom akosia adana wo ka bibi na menti ase na wo se na obi adana be bi nko ti bi wa wutumi ko abrantie yo okwa onfi obetete no asanya ba he is telling us different story obo opa my friend Mr. Father na oka asem na ada me kan no mama me ni let you Mr. Father na kan nebushwe ni no enti bibia ni obetuma ka me yan friend no enti kasa ana me ko ne ho enti me ko ne ho no opam me na me se me go one of friend Mr. Father no me asem na me kan me pese me kan because of me uncle ni you need din to nchen yenko ana me friend me of friend no na friend Mr. Father no na Mr. Father se we de nya asem o se nya asem a be fa sebio be fa e kote e be fa question ni twomai Mr. Father ne friend no say asem ada ne aka Mr. Father me was Mr. Father no o papa nko na me no asem ada ne to Mr. Father na ni ma no wo ka onu na friend no anadwena onu na friend anadwena na o ka say me ma ba ne dem say me force ni so on me na okay and now Mr. Father say we dey nya asem bia na o ka say asem ne che Mr. Father no asem bia de ne on fa ne de me sha wudi on fa o me fa ono ne de me sha ne kura ba ku kura ni o na say mama enti de anya ye ka no kra ne dia sorry mama ye so ye be so enti ye ka ni na ne say mama ni me ye nya sama wo ka kire ne Mr. Father because on Mr. Father na o ka wa say me pacho ne Mr. Father o ka no so ka no kra ne Mr. Father na o ka ne sebi se me menya no normal sebi on na di normal mama on ka no kra me pacho tie bi de on me pacho ni papa wo no ti Mr. Father ne friend o say bia say na ekọ se ni se o na wo ka da moment na wo ka se ye be da na wo ba me chen that time na wo Step Father no ana na wo father no on die me pacho ti o na wo father on die onu kra so nan chen emu na me ba fie na me bisa so ma me enfro na ma me so ni credit that time na wo Step Father no on die na wo Step Father no die na wo Step Father no oni credit obeti na ye 12 o'clock so Step Father ni dan tema at that moment na me fẹ́ o ma me so on fro so wo en na wo Step Father no oni credit o di be fro enti wo na complain ma Mr. Father ono na friend no nyem na me simple de me na me jimi mama jimi ono na friend no nyem me put na Mr. Father e bia se ni ma me se me friend no ono na friend Mr. de bia sa na me ka me friend Step Father me friend Step Father enti wo ti ba friend ayi dan na Step Father na ka je ne sa ne ba ne didi etata kam de be friend papa kam de be friend papa me se kam de be friend papa ni papa na kam de be friend nya Step Father ni papa o wo Step Father no me se o friend na we pa David what you mean ya dance krumu nchira me I tell you Step Father to mean ya dance krumu nchira me say bia Obeka I'm telling you he will say no ka da me ka sa se me che no obi ka bi sa me friend nana no e ma ne nana ne ka che se ne mo ka nti me ntimi ntwa ntro ma ne ka no kore ti ni Step Father no ye be hunu kwan ye be fa so media dance krumu Obeka no enya for a first Step Father no me pe dance because before na moda mo yam sex any ade na mo ade ji mo ho no all these problems na mai although there were problems but na mo mutimi solve mo ade but the bedroom say and na emmemu no o say wa for gra me ma me na tie awafo ya wade yi e bia ba ko bufu ba ko ye yi anadwodu nko twetwiri ba ko na kaso mu abufu na te ko ma memebo a ma ntio aha enti sex ni mu a my son now for my son we are no and I'm not here be anywhere come up better sanity it's in a didn't talk we ya baba bedru ase ya afi na ebusia for minim ebusia for no asabre wo mo tete Maa Akos no minim bra program mo problems e pempe so ba no na minim ba bia wo no mo ama na bia problems na pempe so ba no na minim ba bia mo a ma me ne ba fa ka free puha e de ba habisa be hu ase I can't think fair and I don't even understand them. Enti mama ni nyina no one thing say okay ako no ka say me say yes na tia next time because ye be friend no
wose na no wo pra wahye 90 se bibi hugo wose me yere krofo twem wa ha ebia no obi ehu utu chicken man Maa Akos nenye media me adema maka me se meka no kra me kanye na enye se me pra so abonten na me yetesnet na e pra wo ho me pra wo ho enye se ya abonten o mama hall me enye se ya abonten o carpet enye se ya abonten o yetes flat nti inside the one na me wo na kabeka enye se me ka me night wear enkopra wa abonten na o te camping house na night wear akojina abonten na o dress na dey afitu tumu hwewiem mama ina ka chen se o twani ye banku kura beka no na me say ya mia me dia dem pe na me de beye no man kasa mama asa na ntokwa wa montemu ana because se ntokwa ni montemu a na okunu kura kasa bia de wuhye nyempo wo ho a untu se chi na sa atem no me ne osimi koja na asori ntie ko asori wo adakwaja achi se ho baby park nti ye koye no okay hello hello beme na memo ha me joso bako dia bako me ba cho wo suffer what to say suffer we suffer we pa no asore be ya Jide Ferrado me ba cho say Jide Ferrado was asore na akọ suffer dey the say Edabuache ada nyame hira wo se wodi nukuradie etete won sore ma ne papa e ka ho bie nukuradie Edabuache de minimo no ma so da pa na me toto ano se wo gina pulpit no wodi nkomo a wonua wo okanyame asem kire wo a wo te se de wo besesa nti wo bia wo gina Edabuache nim bia no woni pakra ye no kwafo enti mewura Edabuache atete wi de minim se asem we no untwa ntro because utwa ntro nipa bagie di but what about God nyame nim me pache wo dina wo ba dina na ne kunu anu one ne tie Daniel efra wo ka kira wo say wo ba no e de enemu nsam like sex tata no pache wo na ka say me pache Maa Akos ni o Dina wa ha na ayi ya kan say ako ye hi mia aha so what nka ayo enti ye passe bi mu nokore me pacho ti na me ka nokore no say na tie na pacho asebe na ba asema ba de bebrasem ma ya opani nka me frɛ asema bentire ma frɛ wo enu ti ya nokore me de mi hia nokore o da bi o ane asa ne ma wie Daniel frɛ oh achene da se mu ache Daniel wa frɛ wa na wa frɛ de mpese mi huna no no elf me ka sare me kwa na mfrɛ no asa me kwa na mfrɛ no fa namwa som sa no kaza me na mfrɛ no why na ni wodi sa komo no a wo ko frɛ no amamwa bi no ma me no anyam de ti frɛ kwa manti na mfrɛ ni bi okay why na ni wodi sa komo no e ma wo frɛ Daniel Akoma FM Akos dan nim di komo fa enawu asem na ache no me dan ma me no ayem dentiment man fe ni bi em ka fe Daniel ne wo no kura enti wo frɛ Daniel no de na wo ka ye na de chick na otu ma wo asemo okatre me itia wana meka no sadia na edi of fan Daniel bi ko se ban ayi ban bi wo eja o se mi na me ka sa asem e de kire o Akoma FM oh enti me pacho eja nyame hu kram no wo pa sori o ni meti me ebie me pacho mama kasa eja o pa sori o sabi o pa sori enyoma na wo sene brame eja enyoma na wo sene be brame WhatsApp ni anu nyame na wo soro o na ba che no nyame na edi asem ma obi a oni aye de asem die o na ba che ni die o si enti o ba ka che mi se Akos na de ba Accra o Akos na de ba Accra so na free aye de ba
that time kwa Akos na onwo na Akos wu ye na daddy udi hu me Akos wu ye na daddy udi hu me enti se o ba ka chem se bia enam na me bia mu etu chipa ma abra me ni boni bia chipa me too more for what purpose me ni boni bia me kasa ntia oda adenti na me no kasa na me edu atem Daniel daddy mi ti o ya bote le kai pa utiri se efa na mo asem no kai e ma wo titi mame wo kai daddy entisa wadawma why entisa why mesira wa me papa no me tini titi e ma because said your obano enu ti na ti man ti am bi mu no said me tini e too cheap e dey for ma me tini e too cheap e dey for ma because said me too cheap ma obi bia Akos ma me too cheap ma no Akos papa me too cheap ma no Akos wo fa me too cheap ma no Akos obi so ni bia ni o me na kasa mbedi na tem da now that the one me na me do atem no obi so ni be na Akos ebi so ni be na me makasa di da tem da ndio Akos ebi so ni bia ni o me di atem da na me do atem me ma se mo wakati me pen na me ndia ndifuru ono enti kwam so bi enti okacha wo no befa ono Daniel ne be makɔhye ne ba ne ba mu meda say opening dia na me party free one no nyame sha pass e free wo na won so wo jeso enti Daniel now say yehu ba bi eda na wose sumu no mama sumu na osimi sumu no me pamo no ina me wale no yenya ye say ye transina nyame adu no otu ensema yenya de ya kwa wale enti e ba se oba su egu a onya aduma no ina me pe aduma ma ne se sa dia emo agbo en cause me kra no ma afi no se be start from the scratch no what train fear saying me pa cho sumu na osimi sumu no mu ma me na yi ne free me nchen mu ma me na agi ne free me nchen baba wona be pa che na den otu wo ne na nkwatena bi otu no me agi nchen ka me tu no me ni bone wo na to tv wo na to be si mi dem me nye sa sama be nsem be twantwa mama tie eti se ma me agi wa e den na obeye sa anioma we ni ma me na agi ne free me nchen sebi ni ma me ka che se enkope dama Akos na me ka se mama dem ma so wo se be start from the mama kasa ni ma me ka che se enkope dama Akos na me ka se mama me se na debi wase sumu no enya fe na be kasa me ma me se enti mama mi sumu no wase sumu no mi sumu no ehwa abofra na waji abofra nya ma me ehwe no efiti ase ni na eba enu ya moba mi sumu no wase sumu no mi sumu no na wase sumu no 5000 ya one me ayeden wanu watena enfie sai ma e ko 8 years osimu ko 8 years enfie nwotwe enti no wabu no kwasia woka so be wa no wanwa no odu ano to no so ebi asatam no ote wo no ka wonya ba ma bi ma ne wa no na ade wa no ote no so no ote ho 8 years ese wakwa akofa bi a wona ne tie nti kwasia bu osika 5000 yeje mame kwasia bu osika sum 5000 yeje mama oni mame Debbie mame mama 5000 mama ni nyina ne se me no me nka se me mpamo no etu oba ne betena omla ma ono oba ne te mama yebabo mama tie mama yebabo mama yebabo no mama yebabo me mpamo no me mpamo no yebre mama me mpamo no me mpamo no oba betero mama me mpamo no ti akopake oni me mpamo no mama me mpamo no na oba ba akuno ti ona mama na nyamiri ikrani no de ma me ko fa ba yan ti se ni ma me ka kire me se ni ma me ka kire me se odi ne ba ni ko school no na me teku ni me sempo ade enka ho me ka se ba akuru ka se wo ba no akofa na ba no wo hwe mo ba no na ama mama tie that moment na ma me ne kan no bisa se that moment na kan no na me no ba na ti ana na me no ba na ti ma me ne kika se no ma me ne kika se ne chem na me so me fra Akos so na me che o se echi kokoro ni na ba no ina ma me ko fa oba na me ne oh nti se oba no on hwe wo ba ne biem na mom oh ba ne se oba akofa na wo hwe mo ba no because me kan ya
mama ni nyane say fampra but oba ne de wote mo nche na ahwa wo ba lady na nkasa say mama lady ni ka kire me say mama lady ni ka kire me say me dey say bi ontimi ni me ni ayi bia ma wo bua den ono nkasa na ka kire say ati ase say oni mi ni hwiye biem mama oni mi ni hwiye biem ma wo bua ina sebi ndebe me penu ku e de ewom me kan da be emre okai mama edosu mebre emre oka kire me no ema ni mame anu na ma ni mame mi bisa ni mame say mama enti of course oni mi na wo wa na ina na mame si su biem ka kire me say sebi odi ne ba na iko school na me teku ni me sempo e de enim okay 1 and 2 na meja mo no because okotre exam sem na meja mo no o mame ye friend mame from Poma say wodi ne ba no ekọ police no eduru tama wo kwa akoye screening no wo bo ne bai ababai wo mo no mani collapse mama membo ne mani collapse ye mama mento mama ka se entokwa oba mama mento mensa mama se dia Akos tie no se me to mensa bona mama Akos obeka se wo mo ne mani mo mento mensa mo no mama atade ehye me jalabia wrong na ehye me de na to mensa bo no is ohahime so be ma but jalabia bisane se mama bisane se atade be no tete ya mama bisane se atade be no tete no atade be na ehye atade be na ehye mama we da tin obetimi hange mama bisane se obetimi hange nipa ofio bisane se atade be na ehye me metimi ahange wo de bisane se atade be na ehye me atade bi ehye obi awutu me mata de mama me mata de metu bi akontokwa enu na ni ma me ba ho ma ni ma me ka se o ka se ni kura ni bebia o san Canada mama oba we sebi mama me gune ni mo ase ena sebi na oyare me gune ni mo ase enti bi ni se di oye de ti eba ni ma me kura ka che ena sebi da be na mama tie ema ni ma me aye ebibufuo ni ma me titi ahan e de bre ni wasu ebu ama ni ma me ka che me se Daniel ahan me dabro wuye pa na fa ma Akos wonum wọ́n lè bàtẹ́ mama yàrá díẹ̀ mama tie mi yasi bisane sẹ mímí ni ne tena fẹ yasi aa di ba ta bẹ na mi tẹ mi sábọ da mi di ne fa eti wo mọ ne da bisane o de bisane sẹ mi de bẹ kúrò wọn san pẹ ne da mama mi mbọ no o de ebufu ọkọ ayé bi ẹ wọn ha wa mama mi mbọ no na dabe na wutu ni promo yi ya wo ko ye screen na amai mama sefrat one minti ni mama sefrat one minti ni entu obi gate mu mama che minti ni entu obi gate mu sebi ono na me ni ono ono me kro ntokwa mako gina bakoni ena mi tie mu se ni pa de embra ono try so bese me de ebe bie gate na ama ni pa de aba ono e ba chenge mama ewiase no upe bibia eye kakan na de eni pa se wo ye wadwe se sebi ube ye sei okay so mi wa me na woni hu da mama munyeti why ono na dia aya Akoma 87.9 makoma mu nsam juma de no anu guso a wutie na ye fiada ene ye boja ye tifo de aka no sese aka compensation ene eye mame frempo mesika woje e de free Daniel ho se wa ma ne be yanko eye screening police screen na ma ne sika aka mu eno nya ye je ye twa ye ho aba feel every taste say was some animonyam a eba me the best what the best send me nyame ensha papa me pacho Daniel can come ni ono bacho no be ma no ani kan bacho no oni na se ujan na Ghana mrasia o se utimi esum no na okọ woni mi atena for 7 good years me ba na okọ 6 years August ni onya se onu kwa na tempo sisi aka se 1 year ni na me ka se edan me wo ko han no nya na me di paint ye de ma wo boa sebi eye paint mama tie no se enya me kwa na me di paint kwa ma wa carpet se de nya na me to carpet ma o ende o so benti
fine wo so want to ask you me dem nka say me fire esi wo for baninti o fire go me na me koto fire de edimao empa wo da so kra me na me de mpa ne de edimao multi tv me na me de mao tv flash screen me na me de mao tv se kra me sa be fa afoforo esa de si wo mao nse me ka se bisa ne se on fa be man ko dem wo da on ka kire me man fa bisa so be chi se me ni be ma e wo dem te se de me di me ni kro twa ni sa ko hu se wo ne oba aten opa on si on kan temana se be on ka se on fa be man ko dem wo da mi na wo kasa ntia be kasa nse mama ntia be kasa nse what bidini onon kasa ba Steven ya nkasa ba na akra no 6 years okasa ti akra ni kasa pa otimi ba mi fie akra ni timi ka chense ma da ya na ma didi watem me se nya hwe the same time Christian akra ni pa kasa se ya ohu se papa bi onso papa bi ba e be twale wo ho the same time dwale ni kwa ye kire o mutimi yini film paso Akoma yini film paso e didi tu form wa se hu se na ma ebutuwa ma obi jina nechi akra no okasa onya krasa Marcos onya krasa Marcos ye cut everything short no to cut everything short no say the work can me ba no kwa me hu ni sa to cut everything short on fa be ma me wura tema me ba no be we can say kra do so ma kra ne ma enti wo no akra ni wo dia na ni esa akra ni kwa no ma me se se na se be ya be clear me abofano e ma ne ko kase me jama fonti me ti de nipa na me ne bada no na de amount abofano otimi ba no Friday na Sunday numre na ma ba be fa no ina je emi anya se ono da na ne ba me menchen e wo so okofie ni me ko hwe me ko na da na oni fie 11:30 sabe na ne wo ho da ta ni ya no na me ni because me ka se me jano me mo na manesi me jano because odun na sisa no nyoma de akọ ina se bi onya ati onya le bon pass na me betu ensem ye de ya wale enti anya ya dun se bia obi ja obi ana se obi ye de na mu nya ye dabi de enti aba me ni fu onya se ni na me ni wo be yin no na me wo ne be yin no na da na ni yi ni wo nya aba de ni ma me ti no me fe da na se da na me di sika ma wo afro se me di sika kwa se bia me twa ne kra poma abofra ne kra ye oye mo ne kra di anya bia se wo ye bi ye de edi bra menchen a o si sebio ye chirikoko a ye nyina aba o ma menchen na o mra wo chen wo baabi a wo de wo ma metena na sa be na wo so akọ han wo na me nko ha dan ntilate han data na meti baabi a ma me ye de eti no se bia wo se de wo ma me di ye ne ntino ono so sensore se bia wo beba ho me pa cho de me ma me di ye no onu ti mi de na me ma me di ye no onu ti na me ma so fufu kromo ye de e ba be ka asem no wo de se ma me no ene se na na da ne di okra yen ka no kro wonyankopon anim yen nyina e wa he acha say yanko yanim say ye beka compensation no ho asem oso beje 5000 afa ye ba beka na yaje ne de ama no na asem de na asem ko because aware de enya de a enipa mienu yi wo mo ebetumi aware ebiem omo ware mpo eyempna enu ti yentumi enkasa chenchirache wo no mo nkansom de aye wa wani tua oba ma me mo ha mame me mo ha ye na mame wudi Pacha frame Patricia Odra. Patricia Odra, eh father Patricia free by. Enkoko. Part yetie o. Yo mami. Eye abrantie bi e fa me ba. Na minim se eye nipa. E na one ne wo ho. Nso yetietie mu na no na ne ekọ no. Na akoye se abusua ade. Etenum no ye frɛ yemba. Etu nifo a ye hwa ne ekọ no na enya yi ento yi enti ye de fa be ma ne so side ekọbọ abusua mane e mo mujitu mu so mo be kasa a kire omoba no ya ko kasa mo kire me ba nne ade be chi na be ma ne repra ofun so wa bona mane oba no we ye hu no hey wawo me pacho nyantoboase ne ka sam ne mame nti ye nyantoboase pa mame mame ye hu me ba no hey eni asam wo hopa o really wo ba no wa tiato wo bidom wa tia hwe be me bidom be me bi ma ne bedi anko e be kakra no osia
na fe o to ayampia na bema no mame me tie was just mani abre enti bema no na me anim no kwa de bonidi bo beba ne afa na adwa de da na bema no so mo fra ne kwa me bua boy no ne ye ne nte bone ye ni ye fine papa na ba sa aware ne ye se enye ye nti na fe akoye otan wo fra mi kunu wo phone so edidi mi kunu atem e wo phone so si denti na o ka kire ne ba se o ma no ware no na ko eya abusua na odidi mi kunu atem poto nti fi wo no ontumi enka ne ho ma obi aho we na be frɛ na no wadidi na atem odidi mi kunu atem na mi nwie otimi nchen eka efrɛ ne phone so no se kwame na nti obi so ma nware ne ba eya atem didi ana otwabo mi nwie an fine sisi no ba afo oba tantan eti no ntumi ma yen ho na kwese me ba na yetea na onti no wia ekọ yedi asem no kọ ma abusuafo no papa ne wo fa ne kire se wa frɛ no e di ato nanim nso still na mi hu okay still na mi hu tikakra no osua adwuma te maame ene me nana nkyɛn na mi nuen omo nkyɛn na me so me ni me kunu wo akyem tronan enti ni ebe ya me fo ho na me frɛ me maame mu na me bisa ni ekọ me bisa ni ekọ nto still na de no wo ho kakra na ye de pon wo adwumam ye de pon ni wie ye no mia me pe kontena etua ho ka kire ne se wo so wo mpe ho na me se ne ma me han no 1 year na hye se me ba ho nya na se ye krom ne ebe hwehwe bia ma wa ya hwehwe ama boy ninti me ba na nko ho oba na tu me ba na nko na me boy no soso ma wa ye me ba na duro enti ne me meka no enye me ba so adwuma okay ne boy ne beka ena ya abofra ne so adwuma no wo afra obaka papa kire na ese boy ne te no soso de atamudidie a reply eti wo ma na me kɔ wa me hu se me ba no ne so tia na eti ye pa ye so wonyem eti a wo mu se o da bia e boy ni die na ye no adwendwen ena eye saa ti mami bisa no ho asem no se o ma me nyimo na me se me ba wo nyem eden ne haw o maami mu a wo no muti omo ha adwen wo nana mo ha adwen enye kwom nye hye no bi a wasue wadwuma wie aye master na fe enka wo haw ene sen o kan on kasa no si wo joli oba no anya fe sen wanya 25 years onsa ete wo ma na me behu se me ba na fura pie na me frɛ na me sa sana last me bisa wo se wo nyem na fo si wo din na me se be ma be na wo ne nyem enti otena se ya nsa na o ka kye me se eye boy eye kwa mbu ano ene ne na nyem na me se na nyo no nso na o tu fun ma me wo fun so se wo yo ba ye do ko aduro so minya ma asem kra no onwen ne ho ena afi ono no ne wo nyem ti bi frɛ mi kunu bo na mane na mi kunu se ene na ese ye boy na ntumi ameka se ono oba ne nyema se ye di ayi ensa ko hunu be ma no se ye di ensa ko hunu be ma no na bia na enye oba obema ni na nyinsen oba na oba ni na ko nyinsen be ma no se ye di ensa ko hunu be ma ne se asecha na omotra nyinsen abam enye wo ba be ma no na nyinsen enye be ma no nyinsen oba na sinka wo be ba beka se bia abofra na sa akra nyinsen abam wa mekante bia na oba ni na nyim be ma no oba ni na nyim be ma no okay eti ya den sakoy papa panimu tie fie ho ebo mo den sakoy ya den sakoy be ma ne ho eje for se de ye man maame mu na den sakoy be ma maame wo kwose ye baba no ene me baba ma nyem de wiase akoduru ni ye de enkura bone sem akoduru ni ye ema na beko be ma abusuafo ho na wakoka se ye ba no ene mo baba ma nyem
Akoma 87.9 FM ame numusuye na memrawate 3p garlic mixture massage atumu adro no eno nti bomode ma monsa enkebe ena me kan mini abrabra genie wose 3p o NSDJ Clinton wose 3p Francis Weja se 3p Eric Ahenkra wose 3p Teresa Boateng se 3p Hegabema se 3p Sami Shonipa se 3p Sister Hetty wose 3p Mavic oneni kuru Mr. Bosompe wose 3p Nikita Pizarro se 3p ena Nikki Pizza Fan Club for you na say 3p enu nti say 3p no why na enyeje ho na wa hunu say we ye dro natural ye de garlic ene wo na ye garlic eye mani padua ewo ye mani padua na ye de vitamin C aka ho na nuane nre ya so agumu ni ye hwie de aguto amu akata so kama ye se nom onua enye wo achimi say wonum bia ene ye yade bia woni padua ni mo no ne nyina efiri kwaprako pe daniel ba misie ba kwale na ka ba pedan angelos benyabe 3p garlic mixture pebinom bedia dance akire mechina for 0248 928824 0248 928824 84 ye twa ye ho ba ye ba kwaku konfa no chaya sabia nimo dia kwa kwasie ye de beto so na ya mamo update enti wo a wo pe little kwaku wa contribute wo na wugu so contribute na wo pe bia hwe ye twa ye ho abasese a ye ba mamo update Maa Akos the lifestyle reform health clinic and now we na chia obibia ohwe and awie the ba program we so abra lifestyle reform health clinic Dr. Stephen Asiedu me no ba betwetwe nkomo kakra na so say on sorry enkoba bia enka say o twa ho kakra ba ansana wa ba betwa so ahwe program no empomidun nkomo na ba bedi no enti ehia yi pa na nkomo na bedi befa ho nti no na so say obenya botre atena se kakra be sima kakra bi na yedi nkomo na ewie na obe sorry kra watimi asori na me Maa Akos the lifestyle reform health clinic me dimblem at the Dr. Stephen Asiedu me lifestyle reform health clinic na lifestyle reform health clinic edumadi edaso na enkomo no be fa ho ntino ma me kan fa ya number no entuja na choroto ho na empose bi nti na wo sorry a wa mese ya number no o fra nkomo bi ho no na ya di kama ya ye bi ni wa ye nhwe enti number ni number obe fra fa so no no na me kan abobo no 0502 412975 0502 412975 afi bi opeso send WhatsApp message mamia WhatsApp plan nso ni no atro so anso e de ato 0208 478686 0208 478686 afi watro number no minu agu ho no yentwetwe enkomo kakra Dr. Stephen Asiedu lifestyle reform health clinic ye diagnosis before treatment ye jumadi dance no because you're medically trained from Department of Herbal Medicine KMUST and I'm Kwame University of Science and Technology Department of Herbal Medicine medically trained into your choir for so your human bibia edana kom the anti-samaya nkase etesa a choir for so your human edas from konkra tin say lifestyle reform health clinic there a diagnosis before treatment. Dia na me patche say mitie wa no ma sem complain be na de bae matie ni ye ni manyabotran so atoto ano na hwehwemu bi a wo se ye no say lab test na wo se ye say scan na wo se twa say x-ray na wo se twa say CT scan and say MRI anampo hwehwemu be physical examination the medically investigation dia wo se ye ni hu yare kra eyo ene ne farabai anase de de kobaye no ye beye na fe ye hu ya report ene de kobaye ansa na ye de wato adroso entin ye say diagnosis before treatment and no tinema lifestyle reform health clinic de ye juma de edaso kra enti na wa the number no ato na ye din komo we ya ofra me peke na me no adin komo anampo me kasa say ya ofra ye be peke ni wadin komo kama na ya reben e na ye hwe obi be bisa na yato bi abie bie no a yehwe a yare yato bi say yare nkwa de abro ni be kan say sickness and disease ne de lifestyle reform health clinic yehwe sa yare no enti ebi wa na ye awo na ope awo aye problem a ebi kra wa pen but emu atwe ebi na ebi mabium ana say empo de wo moda
me pacho to anamobra lifestyle reform health clinic ya be nhwehwemu ahun se awona emba no eya oba na fa no die ntina ma awono ba eya fibroid ntia anase wo endometriosis ana wo polycystic ovaries empo ya se utwis no emu na block ana menses no kra na emba yi menses no mfuro eba sabe aya se be yo sa ana se ebe bo so me de ho na emba ewuma na aba ewuma na teko say na menses problem ben na wo menses no or menstrual problem oba ye be hwehwemu di nti a wo no o menses no problem na ba ho say impo fibroid nti na mama koyesa ana say endometriosis na me di kan ana impo e dia wo dia no eye hormonal imbalance enti na menses na koyesa menses e ho touch na so dia na say awo ya problem amount and you also plan out dia na nya menses ni ba ye enso ni di nti a awono ba oba e be scan ahu aye hormonal test check up your say be ni udi nti awono ba ye do atu adoso kama obi a onu kunu be hia ana ho kan be hia na nsu na ba nsu na e wo say kwakọ amanyi say aba no eno na e ba be si na nyinse no atnyesi oba lifestyle reform health clinic you don't udi nti nsu no eti ba edi mpo na infection because infection is one of the leading cause ema nsuo onu kunu be hia na nsuo na samba ebi akwa affect awodi na e service nti nsuo no tumi ngura awodi na kwa awodi nim na ama nyinsa no atimiesi ti se duhu bi sa asoba na nsuo no taba abra woni kunu ahia na wonka na ahia bra lifestyle reform health clinic yentimi solve sa problem eden info ebi awodi en dia awo no tumi ba ana nyinsa ni si enso entimi gina ema boni beka some miscarriage miscarriage dia and dia o problem kwa dia ketekete bi abetimi agina the next thing say ba no ye behwe na bibia atimi agina kama na awo na tinya ba dempo be ma me pacho awo ba enwo ba no ko atiko bra na so yentimi hwehwemu ewu se ebi mpa na wo mpo be ma no na omusuo no problem bi wo na yetimi aso wo ni enu no problem ebi ye be ma no ko na oba no kra ni problem and ebi na ni nyina na problem ne wo ye so ha na so ha na fe bibia atimi ako kama na awo no aba yawe ben ebi infection dey na ba say infection ebi already we dey woni say yes gonorrhea na how yes say chlamydia and syphilis and adwinso twamu yare fa no UTI urinary tract infection and now dey na trichomoniasis and na yare ataye omo aye fa no candidiasis aye odopua eno na how ebi awo dey treatia enko ni senti ni say yenya botre entimi mao advice ewo ho ensen no adron so etimi to ase any advice e wo se ye de mao simple candidates most of the time I toilet so na mota de enya efi ema mo na mota e de sa yare ne sansa mo ye nya sa botro ni pro ene won kasa church de wo se wo ye oba lifestyle ni nyina be ye empo e na me yare se ne me boss no ye be ma mo advice asawarefo na yatimi atu ase krakra amasa infection no afu eni pa wo de woni infection kro okwa ya se infection ye ma wadro enti se wo handle gonorrhea simple chlamydia and syphilis woni se yehu yare kra ene betimi aboa am yetu ase kama afu ho yare be ene ho se infection kwa dia den na mo se infection eni pa na woni enso tabu efi wase de ba anase wase taye ohene ensan tabu wase ebia wo dun so ntanta wo dun so kra na mu hihyew one ohun kan ya na wo kunu hia ote yaw ni nyina oba infection ni bia ana eno na eba kokose infection oba na yetimi aboa be ma nsuo bi se sometimes nsuo bi furu be ma mu ba ana nsam bi agu ho pen anampo wo dun so mu hihyew ana mu ye wo ya ni nyina oba infection ni yetimi aboa ama na firi ho yesi kidney ya nya problem by ebi say hydronephrosis and hydronephrosis and pyelonephritis and I say kidney na start failure first stage say various stages of kidney failure first stage no more and a second stage third stage fourth stage and I say a final stage kidney problem kwa dia fabra na ye diagnose and I say you found two organic medication so na sa kidney problem ni nyina den emfi won ebi mpa woni say kidney problem na so o asisi achi ho efoko wo soro kakra wo side ho no ho na kidney ne hye o tapte ya ho a one sign I say you say so ba ni hu say kidney no na ho to chema ni atimi aboa wona se tatatai wani kra bi a be so ye no wani say ya pija kakra no ni nyina bon koko ananka ye say kidney no nya problem bra ni em found to organic medication so na kidney problem influence ya celebrate no to chema say hepatitis A, B, C, D, and E. Oba ye betimi aboa kama. And I say you say when liver steatosis, say your liver problem, organ problem ben
yɛse akoma no ahono yɛbɛma wura yɛbɛma akoma no nya hoɔden atena yɛ n'adwuma kama mpo yɛse prostate no problem aba ho ti wo dwun so ntɛntɛm anadwo anadwo so ɔbɛkyim saa entimi ba prostate number problem and one ba problem bra niema wadura ebema prostate problem no bibia to atwa ede ama wo yare ben wachin kase no ebi kra woni dada say ya say problem bia ba wachin kase no ana say woni ba wachi taya wo ya usisi ana himfa wa poso taya wo ya oba ya massage machine ya do to so na massage wa no mpembe kikansi ani ni asama organic medication ebema no mpembe nya hoden ene de ebema eya no afri wo enye painkiller keke ne de bema de ebema no mpembe nkasa nya hoden no ni nyina de bema na bibia okoto je ni usisi ni wachi kase na eye sa no ni nyina afri wo we yom taya wo ya obo ano na taya wo ya ene from peptic ulcer eye ulcer ene eye osantia enti oba lifestyle reform health clinic ebema unduro ama bibia to atwa ti ya be stroke enti o te faako oba Michelle San Felix oba sorry anante kama yare ben na yato bi se yare se lifestyle reform health clinic se oba organic medication chemical biani ya de to so a obo se bibia ebeba kama na oho ato abra me de me kasa na we no safa number ni dim 0502 412975 0502 412975 ofra na pekene wadi nkomo mi ankasa na pekete mbi obefre no ye be pekene ye ni wadi nkomo kama WhatsApp line so ni 0208 478686 0208 478686 lifestyle yo Abreport Pentecost School Junction e Kumase mo mo achiri na Accra Takwa Tamale hifa na wo na wutie me e mane haw free number no yo special package ene hyehyɛ sonko e de mamo a mo wachiri no ni nyina mo ka ho yo kwa ye befa so ahwew ama bibia aye kama ti lifestyle yo Abreport Pentecost School Junction oba yare ni bibia to betwa enti ye moto say lifestyle reform health clinic yes gisa wamba oba nko ade a mo ho beto Nyamisha se utiemi ene awie na oba enso ama wayare no bibia to atwa ede ama bye bye Akoma 87. Yamma kwa bade ba Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade no enoa ena waso egusu a wotie no na ye start ye no na je se aha ayese kakra nti yeba little kwaku aha yentumi nikan mama update no enti yefa update no entwa so ema yahwefo ene yetiefo a mo tie ye Facebook live Akoma 87.9 FM YouTube enu tibra Facebook live ene yakoye no yako konfano chi abaya resabia ho enu tibra Facebook live ka wo contribute na wugusu contribute ye de hwe ye be yare no bomodian na ebra Facebook live ene ana yakwa ye hwe ye be yes me hu ye no me ne wo ka tom se akre yo no anase nyo no na wo ka sa de wo hu no asa afiri awo de and am say akre na asa de ye yefi na no na asa na me ko na say wo ye kamo ho bad we ya so de che nyamia ya de at least hu a wo ye okay on say de no buy me sun ye me re ho ye but na me hu ani je foforo bi aba mu ase nyamia ye ena ni nyina so aseda ni titu nkomere ade na yetiefo nyame nhyamo nyakopon se de ohu omombroni mobo no ode femerade na wo de eya ne pese ye kan yetiefo nti waka na wo de dada ye no ba ye no na wo de we na to ho na ye improvement no ya nyina hwe no ye ni age yetiefo adofo nyame nhyamo ba bi obi ayi ni sika free ye nyame nhyɛ ho ma won akra enra meka bi mesa no wo mo de ne ba ye no wonie e na wo behwe lack akra no lack afi na wo hwe program ye foforo kra ye ba no ye de ne ba ye se na ho ne nafu akra na utimo se obre ne ma me kra so ni mu a na utimo se ya ne honam ya na ija ha wo de kweo so ho wo so ha kweo o ma me so ni mu no ni su na no wo su no yes na ne ho ba bia ya na wo video na me de kire no wo ka me de ma me so fato so eraba bi hu wo TikTok yes wo ka fato so my eraba bi hu wo TikTok na ono so na re ahudie eni ni so a osun ye no me kwa ne kwam se hu na ni so asa atetem because the moment a be hu akra no o so ye hwan ubesu
Nanso ade anyame aye ade adofo aye no enwanwa dodo enwanwa dodo tie ma me hu ye no no de beto ho osu empire bank krofa ba ma krai eni adoye nkrofo gusu ye yese mo de mungusu anya maye ye mama so ensi wa krai se o se na ho beto no ye mama so ensi ye mama ni so nkata kra ho chese every movement de be ye bia ye be mama hu ye ma me bi o wonu kra de wo hu ye no kra de ontie hwe but ohun se de akra ne si sofa no hwe ni su a wo su obatan wutu se na kuma etse na ni suru mo etse ha no so nyame oho yeah nyame oho adofo de e kan ne se unyanyi bi a yeguso ejeje akra no the hospital yeguso ejeje ono na da ho no ne wo hwa wutu se difference abem nyame hu ene mani ajepa na nim na aswele no won se ni nyina aba fom bibia koso doctors na so yedamase ene nurses no yedamase nyame koso enhyamo no mama hoode na muntimi fan enje akra nkwa emaye yadofo so yeguso ade aseda ene de mamo yese do hu mobroni mo no de femerade ye nyina nim se de ye nyina no nyame nti na ye on se emre bi o ka che o se ekom de me mama me sukom de me mama afi ne ebebu sanse na da ben de kom de o se se wanya ma wonua wanya ma me enu nti yes ade se de na egu so esre se ye nkoso a na afi ye mfa ntobo ne mbra ne ye mfa mbo aye nya leto ye ba ye wo fa se ye nana ye bibia kakra bi abenya bia kakra bi enso na woni namba no na egu ase ho mama oboba na se afi o ma mo hweti no so audio 0245 30 62 0245 30 62 so the 0599 okay 0599 814 926 0599 814 926 so what the fa yensa ebeka na edino oya beba etini mienu nyina Mary Akosi ado so bi oho no ma odin se first one na ba second one no so o san nefa so nipa krona na ba bi sine so ni nyina so adwuma krona na ekoye leto ko adoye na yeguso a ye enti ba bi a wo bia no ye to nsa afre ye srew kakra bi abenya bia akrani nti akase yedi ni mama echi dia na aka akran ke mfi na enso so won say akrana at the moment I me kra menye bi da but akrana was star bi won ho wo hu ye attractive to akrana so obeboa no enti mo amugusu yi DJ Clinton na me sha bebre yentimi enka abna chain yentimi mu bodin no obi antisala obibia empire bokra wo botetri no yenim se nyame ebenam so na video no de no was fatu so ba and you so touching yes so touching one kasa utu say or your bad time to hu ye no I can't say me first time me hu adam ka say entin ka me bani a akade na ka me ye awrehosem sometimes no we put yourself in nipa shoes no one say the oc ekomu no akra obre na so yenim se yenyina ye kan nyame nti baabi asese yade no atoa yi a adotafo nanim cry efe won se wada de nenso still akra nanim hye cry nanim ayefe wotimu se nyame adom kakra yes ahoden na eba yenim se by the end of me the yamfa ne say by the end of next month and I you cry yenim se obebem wait me be obebem na say ya aye kama obebem na say ya ma ye side na ba ma je say ye tiefo ni ahwefo ni je say womani bejia ma omo hunu ndi omo nye ebeji won sem kro me ka say akray pastor beji akray oni ye ba ni we akoma mu nsem baby o akoma mu nsem baby oni ma sem a wo kakan wo ka say akray nyina ye be pa yire wa ha ma no say yire ho wo say obaba no na say
baba no ho na mte me bande o che no enti e beka girl oh let's go to the mama say oya kuma mun san baby e de wada ma wa no da wa bam de bia ba ka so ntra bia no wata bia ka se fa nko bia de ne ko de kwa kuri de ya mi ase adota for so e be do o masema sabi o se ya bo afo bo aye ana nka ye de sika no kodu no mo so antimi anhwe a enka sikari na achi no ma enka akwa na ya hwe na so nyame adom e wade timi afo won so mo motimi sustain akwa life abesi sabe ya ye ogidi se ya ka bia no o metumi aye amana ye ni da ya bo afo no so ase papa and DJ Clinton nem omo disika ba ye ani ade sister Rejoice omo nyina ni ye da o ma se omo so omo ehu ye obi okwambo ko tie eyi no wa ye oso mehu se akolai no de dia nyame nhira wo munyina nyame nhira wo munyina omo sene aba ma omo sene to fo no so a omo anfo no obi obetimi afre abo amane amo ya we ya no bi mu omo frɛ me se ma sene me dia ban so ase on tehwe o se bibisa ntima obetimi afre number no ho no obefa na no makasa se nsa kan obekere mo Samsung kan ya na atumi abo ama obi a woni sika ba bia gasa se anye Mary Akosu ade a na fa ba befofo bia se wo de akɔche nti bo mo ne na fa sala na aso na ya nya akola yin kwansi na mama akola we de mesina pese akola ye behwe na kodu university apa adwuma ma no ya kasa akoma mu nsemfo ama koda no na ema abofra bedu de waba bedu na menim se ya tiefo ne ahwefo all over the world omani baje pa woman bi video ye no TikTok kra na ene mani age na so na mi hu ye no na ase me say so ono de se no want rio ono de ono na ma na okohu ne ye na ye na reho na susu ne de yes afa na bi so hu a omo so le mo hwa comment ne so a obiara ho ase eye obiara ya se ade na akra yi brace na rade na on se eya kwaku issue mama no kwasa de bi kasa enkwala ho omo ese yade na ade be pani be do wona na eya akola ase unhu na sa sa akola no betimi akotu ni se na ma esunkro wo sukro tin se bibi ha akola no se ade no eya ade ekum akola akote bia mu nti obi o ba tan bi asabu hu sa no ma bi hu wo ya obeye we e na won sa te se na meka no ya ba ya ono oni nothing and one of them movie sana just say oburu mu kosa just say nti na akura no just say nye aha e be pia mama nka akura go beku no ekuro ye won na se mi jare no se wan koton kra sapo ebi go beku no ono akasa sapo di jare e no de chi no ho atwi so oni water na oni se o se ma so no pama mi njare ne ka no na akwa say aha nti wodi anasa onso wode wo kakra wo na wode ebeboa na yekoso a ede ahwe little kweku kopem se ne ho ebeto no na yede ne beba ne nyina yabose ne nyina yabose papa obi ede message bi ebai na mekenkan message no okay na cha say ye nyina yati bi o se me yoba a me pa minsi se tamalio se bogo na me ba beto no wo ho na ni nyina ne se was story ya ye ni se si ye ya ababa wa ne se wo hia compensation no 5000 no me ya kronfo pa me jiboy ni sika no na akodie na you are a fucking woman me catch you say on funny din enka ho na me kan ama no me kan message na ma na kama edu omomode an on funny din ka ho ma me me phone me pa cha monto mo bu aseba me enti papa bo de monke na me nyi ne message ne kan ye bia na ye na se ateba me da se ye che tifo ina ye da tifo ase na ye kai tifo nse na na dwi na online be ba so for samia de ba be online no e pata say Assemblies of God enti so bi ba ha obetumi afre me number no na waba be so ma story aye ne no kwasem ne se me dig dine ho yawo the entire me dig dine ho yawo ne se anope mo ba yi na no mo sama mo kana se mo pese in fact mo fa no mo atia mo pese years mo yi asem no kofi na mo kosisi ne se ye dey had ye sabi ye ni asem na mo de mo asem abante se mo fi se
yeah temperature just why yes said you na say be be dia ma no nti say ofi say wa de ba asem ba no wa say hunu hia say sa de be kofie na o fa no mo atene mo say yeah dey any problem na emom no ma ka kire tiefo na o ka kire wo mo no anka na wo be pem wa no because obi aba mama o pem wo firi Akoma mu nsem tim Akoma FM ene Akoma FM tiefo tituni Akoma mu nsemfo enti se wa office obeso say ya asem firi wo mu nsem na de kofia Akoma mu nsem tiefo de omo ni hweka ne mo aso anya we ma wo say be duru afeina obenum obi yasem afifi am say ma omo di more than 1 hour ha say omo di 1 hour fi so abra asem omo ba be yi no abaya ntimi amo manyi na anu mmadi no ya opa kire say ye woni pa bebre wa mama omo kwase ni ya omo di fo nyina anu anu no wo de wo ye wadwuma say host ntume busa no kwase na emum no aye wo so asade say obejetu say ampa meyi anu ana meyi anu na mama o say ya kase ya kofi ntime manka wo de ka kwase de wadaro ma me mu anim tie o wo de manka ye kofom a efe ba wo so timas atena se a kire nsem nyina mu te say de wura fi wo say o ba be yasama ko ma be na make it this is na wo ba chire ne say wa betray no so enti mama yensua de wom bebi ameka say wo de asem bedu na say wo di bema ya na enhawo say wo ba na say wo ma no ya na enhawo na mu say wo de asem wo ba na wo di fo a na ya na ohumeteni ade mama ye be sere de bi ameka mama aware ene mpana twen obi bebo ka na obi awene yemfanshi ye ya kom mpana twen fanshi adwene mu aware ne mpana twen o ye da obi bebo ka win or lose enti say oh kwana wan fa sadwena se otimi anu na asem na se abante so obeje 5000 obema abaye so obeje 5000 as compensation abante so say obenya 2000 ene de amomo I think say the chair the update be bana yes bia no na ya de aba beto mo nti mama I think the second story there say ya beto so na me ya yenti second story there yenka ehun ebibia okay ma our radio say the ayen sempio say no minim so mo ware so mo tena but ma enye yi aware ni nye ye fi say omo nyina no ni ntiase omo ni aware mu ntiase e na obi aso enum e wo kasa fi kakra asema be ma ne ka kire na ase be ma no wanka ne ye oba no so ne nsem bia ya o keka no e no so wanka ne ye e na akwadro kakra nso wo ho so enti omo nyina no omo hia asa no mbesa akọ into next marriage no omo nyina hia kasa kire omo nyina wo so omo nyina nya aware mu nyansa ansa no metimi aware because omo nyina ne tie me ma me say me we say abro omo mienu nkasa na omo ntimi ntina sin enya da connection ne say ya ware ana ye twemp na ba mu e wo say ye nya sa maturity no that matured mind ne say wo say bi asem kra ba nya asem bia de ko ba ye maami amani o nya asem bia na as aware for no esimo ntama e wo say abonten so for krate e bi o wa mo akasa kwa mo betimi atena se na maka no masese masem e to kwa wa aware mu de say e ye normal thing e ja de ntina wo say e kwa akosi me maame so ana e kwa akosi me papa so ansa na bibi o ho no ma yaka e na omo nyina so nsa dem di kan no omo mbra from na asem ne yensiese media na minim say oba no obeka say ade manya aka say mo be yi akode a na nka wo say mota eno say mampa cho ye person ka ye kɔ from ne ekosiese na so say ye de say ye de adwuma ne ye wa ba na wo cheche ma ye so be nya adaje etie ne etie ehun cheche mu ti me de make an so mo nyina mbra from say na ware ne de enye ye minji ni say be ye enti omo mbra from 5000 dem menye sure so bo ne ka kese bi e wo say be ma no opportunity 5000 no a ene ne be ye wo hu 5000 no a mo gidi ama no and what you say this is your work, help women cheat. Okay, you people are doing 419 week. Bad woman like you, Maa Akos, me da say. Fucking woman like you, Maa Akos, nyamishra. Enipa ba ko pe eno yes ade no. Ena me catch and say nyamisha no funny game ra na ya ma born me reading messages na ka. And what they you people want money from boy no your friend Daniel when you didn't cross Samsung you people want money from Samsung something to give you money yen kan chen so ma ye sika nkodi ni enya say ye ka so ma ye sika fama again no because ye this sika no fama again ye ni ekodie there yi compensation na ye tell o bi sika ni ye dia okay and you people are cheating men for women because of money oh God. Okay, the same person. If you want, come to Tamale and see. I mean, now
go away from there. You know God because you people need money from people. Yamin Shra. First day now, Cecilia did little Kwaku buy, you know. Yena ye din kan yi sika dem ma so won fa nko eno kra no ya adwen say ye na ya baji bibi ya adwen say ye ba be hwehwe papa no a exactly na enkrofo anka se hu akra ni situation no and they water cry no ma fa money number to ho na ye mmoa asakra na wo kra wo be ka say ye mmoa ma ko na ma ko na ja to ma ya mo mu say die ne bebe ba ya run since I most of the DNA you see kind of yes most of them if you call baba atiefo dia na say omo popra omo nya DNA sika omo ye go omo ja papa omo nya bi ni omo ko ko omo ya ma obi wa you know moto Ayuba no me 3 days ma ko obi si won de ne ba obi de ne ba ma si mo wo no ne ba ne ko ji sika ya era la sura la wademu a mama me ka just 3 days only de ni kunu ba se de ni kunu ke kan se ne ho kire no ni kunu se wo mo fa kwa ni ko gu children so mu eni mu ho no mu nwane nko enti afraid there o se what was me ko yisika duro me ko yisika ba ma no ya fa mama that wo ba me kan si oba no e ke be ya de ko dwa o na no si ya na me ma me bag so ma ko ma me ka wo de o ba ka se wo na ya me pacho ma me ka afei ye ni se wo ba ahokyere ba se ya wo ba wo ne wadwuma sua a wo betumi aye ne ntentem e di ade na wo betumi aye o si me pese me ye dokono kenke eton ehwa na ma ko se he papa mo wa adwunim se wu ko hu tumi mfa wo ba ma nkoje wo de wo ba na beko ana wo yiri na beko mesira wo ba so di gina ma ko fa ne bag no so ba sei ne beso sei ne beso na wa kan so wa je ba ma sei na wo betumi da ye adwuma ba ma na se me ye mpaboa ma ko se me adwune ho nya me ya do oba ni kan do mo be di nyina wo mo je ne that day no ade ko ye yes yes ha ye chie sika so lady na fezi hoko a wanya lorry for na okoje ye no obaji lorry for me woni majuma ye wa ha eye ye brother ye kada wo pe wo de ye ja wa me na me jana me ready na enti nema bi o do di we na ni pra ye oba kwa na de na asma ba no se me ya compensation and ye ji ama ada wa nte no ana when you compensation ye ji ama no ne ye se ye ji compensation akodi wante no say oba ne say be ma ne ma ne 5000 what so na papa ntroso ne enko ne nya na asema ne nya me no ane ne bedi ba bia mako me de dem de ewia na se ya de mienu pe mesremu ma bi ni yenso no mo kotena ene yenkumanfo kotena me pa acho mo nsa ne wo ho mo nya de ma ne nyefe mo nya de ma ne nyefe e wo fie mo fo mo nsa ne nya adwuma mami wo hu ni nyina mu no obepe wa asem ono na agi wo fie na one wo te ho woni nkumanfo nyina na te ho efe eni gie wom ba ko Gloria Freya ne ba ko de Gloria se ono de se de wo si ne wo ye wo fie ho no eye soro nkokora enti na wotumi ba wo dem kra be ka se wa mpra aha wo sheda so na wo gya ne ho wo sheda na wo gya ne ho enti Gloria se wo niam bi a wo ye no eya enye bato no no wo ye fine ti no bibia wo ha o susu wo mu na wo ye sei me bra so de wo bo na yere cham so adwuma odi bedi wo no na nsusu wunya dia wo de wonsa eye adwuma wo fie ho mo fa mo nsa nya adwuma na mo ntena asomdwiem na wanya obi aso wo ne ba me ka kire mo obi awo ne ba obi afri ne ba ha mu ene owo ni fri ne ba ne ma me ha mu ne ba ye eti se ba ma me do no oba ma me so do no obi awo ne ba no eti obi abegina ne de achi we ebekwa ko wie sei nie ebekwa ko wie sei nie sesei wuti hei minim se de wusi ye wo be ma na ya de empratwen ye nsum ye luserin na so watse ni botom o se me ma ne nkosa akwa me money 2000 at once wa makamate
ampama ko 2000 da wo owie wo si TV abobo da mo de ni mama tress de watoto ama nyina fa odi ni nyina ka wo ho enti nya de obeje o hwe se woni wa ye de abobra na ye de akoba bi e na abewie sa ye hunu bi da enti mesira na kire se full stop bi wo ho eniema bi wo ho a wantoto ni yie mesira mo ma mo toto ni ema yie mo toto ni ema yie na me ma no ye mo dia mo ka se mo na mo beda o mo mutu wo mebutu wo efri dia wo be ye ni fie unse me ma mi wo suro ma mi ni hu se de ba ne do ba no enti ba me ne se ni birthday osuye because the ne ba no okoma ne happy birthday wie na ne ba ne se ra dem be didi na tem ka ho wu nti enti o he me ma ne do ma no mesira mo mu so wo mu yie na munya wo mu yie ne fie nye de ne ko yese ya e be fa manso bebre aye de aba mi tu me ma ne so fo se mesira wo mo se mo hwe na ma no bi no mu hu no mo de ye ne wo mo ne ma na wo ye ne nye yi a mo fo mo mfiri fie ho na mo ko ha dan ma wo mo na mo ne wo mo ntinem na mo mo bra no ne ebra ne nye de all right de me de bedra no evangelist wenti na onipa beja ne na ja ho no de ne ho akofam ne yere na wo mba no aya honam baako asiu fie tena mi ware foforo ko tena ma se fie mpapa busa am se wo akoma mienu wo akoma mienu am so ma no so ni sei oso betimi asoso nsamfo so sa fie ona wo ko tena ampa nsema wo ma kan ye nyina fe na duru ba bi na o se me bom pa se rade ma me akoma mienu yes kopem se wo ye adoma oyi ye frifie emante ma ba wa mu si so akware ye besere mu titiru mi nu adan oba na wakonya no eye me de se enura ne nanu nyina no wakọ ha dan wa free ho sese no unni wo maame ase bio dan mini se wo konyina wutie unni wo maame ase bio enu nti hwe so obeya wa bai o ma wo maame nya intruder yeah ema unni aba bia se na wo si protect dina no anya ye wodi ya wa fam die to protect your wife anya ye dina wa efitie one snado swam nanum kasenti snado swam de obeye ni bia obepie anunti we a wanya no awon ni tie ye be sraw know how to control her okay na emma wo ma me mbam na akuye ka batem bia do ne ba batem ni bana ye kromfo wo ye wudi ni wo ye den wo kanwa wa kan ma me wa kan papa papa fon kwa re ya ne ta wa abotre na ye hwe o munya na mame fo no wo se dina mame o support ne ba no yes wo ye den o support no se le ba ni fo kura wo se le ba ni fo wo so ba ni fo sa wa re we mi enu mo de ko dru America mo be sa ba Ghana enti e be sre emrante mo ba na mo ba no hwe nipa na wo ware no maka na happen se wo ye ja okay ya wari ase ya wari o okay wari se oye ja obetimi aye father ama o ma maami wo obetimi aye mother ama me ma sika wo se wujie ben boy de kanya sase mbi wase o pa dan wo se me de enya masembati akola no ya wo no me sha akola no se de be ya obaba ba ye mfa so de ama me bra akola sika e de ya obedi bi edana mahayama ne eyemu niama nyina fa so fa obehye ne ba stay won't ase wabu kwasea emprachi either you win or you lose na sa compensation no crop say ha be to me e ba mrem say e twempa ana wasi se me to me say o kase abanmra wo bi twempra Ghana constitution be na shem say o twempra na mu ja ya compensate okay ana ma bo twempra na maboka if you say any constitution in babia okay parliament interest nyintu mu okay esusu ye bi na ba ye na so ntimi anya because parliamentarians na nka so mo twempra to bi so mo jitu mo edi be ye wo yes ne pra wo ntimi sra mo wa wo twempra no enya wadun say we be compensation okay na me mo me da say amen o say
No, na me say me omunye o madun so mo be compensate. Maa Akos paid that Daniel paid the lady and told the woman to stop supporting her son evil deeds. Okay. Obi message or the abano see you people are doing great job. And obi say akwano ototo ayampia bapa. One see her. No, obeba betono I say if he is a man he should come to your studio and beat you. We don't have time to go to Tamari. You have better things to do. It was power bra. Papa no message no. I say mommy don't mind the person who said that. It's Ishmael Sawem okay. When so the message is there for the bano. And also say kasi ya tutu eyina amane no tamale wa. And say what no ejabe to ni mu. Ejabe to ni mu. Eti agaje de bata. Ezo so good na. Ye twa ye wa betie for ye ba. Ya did aka nyina ebeto so ene ye ntena. No wo hwem ye sana de anum G capsules no kodru ni padua ni mu a eye ni padua ni mu adwuma na yi yade gwa nyina efi ho e de ema eni ti sa me chane ne ji amansan obi ehia bi ya haro man capsules so enie na bema wo ye mra naturally e wo pem wo ye adwuma kakra bia no wo ye mra hwe za me sano cap na doctor de ebutu aduo ni so no wo hwem ye sana de anum G capsules no kodru ni padua ni mu a eye ni padua ni mu adwuma na yi yade gwa nyina efi ho e de ema eni ti sa me chane ne ji amansan obi ehia bi ya haro man capsules so enie na bema wo ye mra naturally e wo pem wo ye adwuma kakra bia no wo ye mra hwe za me sano cap na doctor de ebutu aduo ni so no wo hwem ye sana de anum G capsules no kodru ni padua ni mu a eye ni padua ni mu adwuma na yi yade gwa nyina efi ho e de ema eni ti sa me chane ne ji amansan obi ehia bi ya haro man capsules so enie na bema wo ye mra naturally e wo pem wo ye adwuma kakra bia no wo ye mra hwe za me sano cap na doctor de ebutu aduo ni so no wo hwem ye sana de anum G capsules no kodru ni padua ni mu a eye ni padua ni mu adwuma na yi yade gwa nyina efi ho e de ema eni ti sa me chane ne ji amansan obi ehia bi ya haro man capsules so enie na bema wo ye mra naturally e wo pem wo ye adwuma kakra bia no wo ye mra hwe za me sano cap na doctor de ebutu aduo ni so no wo hwem ye sana de anum G capsules no kodru ni padua ni mu a eye ni padua ni mu adwuma na yi yade gwa nyina efi ho e de ema eni ti sa me chane ne ji amansan obi ehia bi ya haro man capsules so enie na bema wo ye mra naturally e wo pem wo ye adwuma kakra bia no wo ye mra hwe za me sano cap na doctor de ebutu aduo ni so no wo hwem ye sana de anum G capsules no kodru ni padua ni mu a eye ni padua ni mu adwuma na yi yade gwa nyina efi ho e de ema eni ti sa me chane ne ji amansan obi ehia bi ya haro man capsules so enie na bema wo ye mra naturally e wo pem wo ye adwuma kakra bia no wo ye mra hwe za me sano cap na doctor de ebutu aduo ni so no wo hwem ye sana de anum G capsules no kodru ni padua ni mu a eye ni padua ni mu adwuma na yi yade gwa nyina efi ho e de ema eni ti sa me chane ne ji amansan obi ehia bi ya haro man capsules so enie na bema wo ye mra naturally e wo pem wo ye adwuma kakra bia no wo ye mra hwe za me sano cap na doctor de ebutu aduo ni so no wo hwem ye sana de anum G capsules no kodru ni padua ni mu a eye ni padua ni mu adwuma na yi yade gwa nyina efi ho e de ema eni ti sa me chane ne ji amansan obi ehia bi ya haro man capsules so enie na bema wo ye mra naturally e wo pem wo ye adwuma kakra bia no wo ye mra hwe za me sano cap na doctor de ebutu aduo ni so no wo hwem ye sana de anum G capsules no kodru ni padua ni mu a eye ni padua ni mu adwuma na yi yade gwa nyina efi ho e de ema eni ti sa me chane ne ji amansan obi ehia bi ya haro man capsules so enie na bema wo ye mra naturally e wo pem wo ye adwuma kakra bia no wo ye mra hwe za me sano cap na doctor de ebutu aduo ni so no wo hwem ye sana de anum G capsules no kodru ni padua ni mu a eye ni padua ni mu adwuma na yi yade gwa nyina efi ho e de ema eni ti sa me chane ne ji amansan obi ehia bi ya haro man capsules so enie na bema wo ye mra naturally e wo pem wo ye adwuma kakra bia no wo ye mra
Shazam Messano, a capana, Doctor Diabutu, a Dionisano, who shame your son, Dianum Jacobs, no could do the Pedrian Moor, a yen Pedrian Way to Manigi, Yagi, every war at the amount, and it is our messality. I'm not saying to be a heavy. The Harama Castles and so any now, Bema, why you brand naturally, our pen, we are Jacka Cabian, why Shazam Messano, a capana, Doctor Diabutu, a Dionisano, who shame your son, Dianum Jacobs, no could do the Pedrian Moor, a yen Pedrian Way to Manigi, Yagi, every war at the amount, and it is our messality. I'm not saying to be a heavy. The Harama Castles and so any now, Bema, why you brand naturally, our pen, we are Jacka Cabian, why Shazam Messano, a capana, Doctor Diabutu, a Dionisano, who shame your son, Dianum Jacobs, no could do the Pedrian Moor, a yen Pedrian Way to Manigi, Yagi, every war at the amount, and it is our messality. I'm not saying to be a heavy. The Harama Castles and so any now, Bema, why you brand naturally, our pen, we are Jacka Cabian, why Shazam Messano, a capana, Doctor Diabutu, a Dionisano, who shame your son, Dianum Jacobs, no could do the Pedrian Moor, a yen Pedrian Way to Manigi, Yagi, every war at the amount, and it is our messality. I'm not saying to be a heavy. The Harama Castles and so any now, Bema, why you brand naturally, our pen, we are Jacka Cabian, why Shazam Messano, a capana, Doctor Diabutu, a Dionisano, who shame your son, Dianum Jacobs, no could do the Pedrian Moor, a yen Pedrian Way to Manigi, Yagi, every war at the amount, and it is our messality. I'm not saying to be a heavy. The Harama Castles and so any now, Bema, why you brand naturally, our pen, we are Jacka Cabian, why Shazam Messano, a capana, Doctor Diabutu, a Dionisano, who shame your son, Dianum Jacobs, no could do the Pedrian Moor, a yen Pedrian Way to Manigi, Yagi, every war at the amount, and it is our messality. I'm not saying to be a heavy. The Harama Castles and so any now, Bema, why you brand naturally, our pen, we are Jacka Cabian, why Shazam Messano, a capana, Doctor Diabutu, a Dionisano, who shame your son, Dianum Jacobs, no could do the Pedrian Moor, a yen Pedrian Way to Manigi, Yagi, every war at the amount, and it is our messality. I'm not saying to be a heavy. The Harama Castles and so any now, Bema, why you brand naturally, our pen, we are Jacka Cabian, why Shazam Messano, a capana, Doctor Diabutu, a Dionisano, who shame your son, Dianum Jacobs, no could do the Pedrian Moor, a yen Pedrian Way to Manigi, Yagi, every war at the amount, and it is our messality. I'm not saying to be a heavy. The Harama Castles and so any now, Bema, why you brand naturally, our pen, we are Jacka Cabian, why Shazam Messano, a capana, Doctor Diabutu, a Dionisano, who shame your son, Dianum Jacobs, no could do the Pedrian Moor, a yen Pedrian Way to Manigi, Yagi, every war at the amount, and it is our messality. I'm not saying to be a heavy. The Harama Castles and so any now, Bema, why you brand naturally, our pen, we are Jacka Cabian, why Shazam Messano, a capana, Doctor Diabutu, a Dionisano, who shame your son, Dianum Jacobs, no could do the Pedrian Moor, a yen Pedrian Way to Manigi, Yagi, every war at the amount, and it is our messality. I'm not saying to be a heavy. The Harama Castles and so any now, Bema, why you brand naturally, our pen, we are Jacka Cabian, why Shazam Messano, a capana, Doctor Diabutu, a Dionisano, who shame your son, Dianum Jacobs, no could do the Pedrian Moor, a yen Pedrian Way to Manigi, Yagi, every war at the amount, and it is our messality. I'm not saying to be a heavy. The Harama Castles and so any now, Bema, why you brand naturally, our pen, we are Jacka Cabian, why Shazam Messano, a capana, Doctor Diabutu, a Dionisano, who shame your son, Dianum Jacobs, no could do the Pedrian Moor, a yen Pedrian Way to Manigi, Yagi, every war at the amount, and it is our messality. I'm not saying to be a heavy. The Harama Castles and so any now, Bema, why you brand naturally, our pen, we are Jacka Cabian, why Shazam Messano, a capana, Doctor Diabutu, a Dionisano, who shame your son, Dianum Jacobs, no could do the Pedrian Moor, a yen Pedrian Way to Manigi, Yagi, every war at the amount, and it is our messality. I'm not saying to be a heavy. The Harama Castles and so any now, Bema, why you brand naturally. No na ebeko pa Igani supermarket munya na for 0244160750 0244160750 Beba Center mesewa da no pede kasema ya resa stroke osa yade bia ni wa chefo ba wonsa agise ni yade fa yade bia komase atonso agogo wa got petal no enche wa frɛ 0272500012 84 ye twa ye ho abasesi ana ye ba na ye kwa ahoma ne so ne yakofa phone calls no wanya kala no se ne te
pe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  no say su dada mu ebia na chicken pox na agu bra bi atwa mu ene wu ye no ba bia adrisisi ye ne bia na dan kotwa na black na deda honam nanimu titru se mu amogigi kakra na mu amoye kokko de basa de na asem kura wonya earnest ointment a ebeyin kika wani nyina afiri mu ama wo kala na nyame de ma wo de basa sisu no wo se nya wa de se ne tipepepepepepepe edra me kan wo se mi wona yusu bi na e ma dansefo na mesisi ye nya bre ne ye bo danse a kire wo a enka wanka sa batimi wo so no se earnest ointment adwuma eye no enye asem ketwa me minim se ne yadro ne te enti na medi ho danse de a kire wo esanse bible si de yenim ene ye ka na de ehun so ene di ho danse wo ye obi a wusu earnest ointment se unku a wo kokko no eda ne ho adi na ejina so ema ne ye fe kekawa bi anim se afo no bi dia edede dambo ho na ne ntini ba bi green ya dabi we empopo honam na mum ebo ma honam na eyi ne ho sa ne yete wo ye tuntum sami a tuntum no edadi na otim se ni ni tija tuntum koma pa manse bo so honam a nipa hwewa ne ye pene a bra yi tuntum ofe owura yi tuntum ofe a sister yi tuntum ofe earnest ointment what the sra sa ena ye wo obi aya apropra ye wonantamu anasa wo ha bi aya wo e wo nipadua ni no eye earnest ointment be bo wo sa apropra ni nya umpu a titiri mu amhempa bo chepa udi shiu sha no pa be no numa jesa na ju be no du na be woro wonya earnest ointment a wakofia wo dare wie no for bi sasa na ho e be bo ama ona no enya wo ha obi ayare bi ama ho ekuro bi ama ho na apropra bi aba be jabo so ama na ndachi ahwe na kwakotwa da bi earnest ointment be bo ama na aboho ban ye di ama na sasa na ma tuntum kama bre bia wona mo a oye free earnest herbal industry earnest ointment american sa na eye wona yusu bia me say da biom di ho adanse tituru ma no me say wo ba uyusu earnest ointment na se senia antiakoso be ka kire wo no wo di asawa ya bi na di bobom na di fefa no apia no jano na kwa kwa shawo boko eno ano no adwuma ya earnest ointment kwa kwa ye wase ho ama wo no me say obema no beba ho apie no bisa se etisen o se ye o hwewa no ntimi hu de onka bio ade ne so otunu botomu a eyiska oyi a oyi nukufu check a wo san ya o hwe figa no akoma because wo so hwe ehun se wo de ne different yes ye so so ahum hwe na hu ne ye no kwasam de ofiri hu na no ansa ba benya wo no hu se wo dam sunko eye sanity earnest ointment wo yusu a oba enti we ntwe so ba yare anso akoto hu odin na eso yusu na bua wo earnest ointment gi number ne biem 0245 07 99 15 0245 07 99 15 0245 07 99 15 0276 53 77 01 0276 53 77 01 afeyenhwe obutentim no awake natural capsules ye kase awake a chese sorry kenya wo ho pusu wo ho dansanchene bia de yehu zo wo ho wo bema ye wo bribi ne hu zo wo ho wo ti ase wo nguye awake natural capsule se ne tie no de tie se wonya esa edro ya eyotopa ye wo bememene na wo mene a awura ni padua no mawie no ekwaboa akanya ni padua no ama nkwamo na wo mu na difference immune no ye immune system no etima ye adwuma yie edi amanipadua no enti abasa adwuma bia wo ye bia bibia wo ye bia wonya ho ahode foforo na wo de aye no aye ni yie enti awake natural capsule ewo ho ma obi bia enye se obi oyare da ho na mom ye ne ye ho odin mom titru ende sese utimi enya bia sanse mpanifo se nwa ohunu ho so hwa onyini na aye otope ade ne sese wo ho na bo ho ban ya etena wo chema wo mentwe ma ne nsa ya so na kopa no pomasibre enti kopa awake natural capsule fa bo ho de ne ho ban na wonya wi a obema wutie me adwuma bia ne nka so ye no na wantimi anya elutuji ho nim guase ana dwo no wodem no awake bebo amu aya ya ne mroso na afsa age ho abaso eti guase ya to na atwe mu no ubeka ni nyina bom na de ayenim animunyam no agene ene ochena de hia so benya awake natural capsule ahode ne wie pen na timi bo adwuma pa na oba so nya awake na eboa no ekanya no ma no ho mbete emote de emohu ne ho so yo bayi entu ne ba mehia ba me so mu na so no mu no wote se niema ne nam niema ho wote se honam na ekeka no ho wote se waye yie enti